Whoop whoop. Ni'n fyw. Croeso. O, mae'r cover dros y camera fi. Croeso i'r stream pawb. Croeso. Ie, hefyd ni'n mynd bod yn chwarae tipyn bach o Payday 2. Mae hwnna'n mynd bod yn hwyl. Ac Elgato wedi mynd... O, dyna fe. Hey. Payday, let's go. Right, ti'n gael llun... Right. O fi. A dwi fi... Yeah. Ciaran, shwmai. O, Shwmai, Ciaran shwmai. Helo. Helo. Amser maith. Fi'n credu o'ch chi'n neud kung fu tro diwetha fi ni siarad o e? O, oedd hynna'n... oes yn ôl yna. Ie, fi'n gwybod. Nôl yn the Covid days. Dyl ni ddim dweud Covid days fel na, I suppose. But yeah, Covid days. The Covid days. Ddim wonder years on the Covid days. Dwi ddim fel... Ond ie. Ti methu dweud good times chwaith, wyt ti? Achos ti fel evil os ti dweud good times. Ond oedd e ddim. Back in the good old days. Ond gafon ni hwyl, though. That's weird dweud hefyd. Ond gafon ni hwyl yn neud lot o stuff ar-lein sydd yn hwyl a chwarae lot o gemau. So, yeah, dyna ni. Dyna gyd chi'n angen, really. Silver linings and all that, innit? Yeah. Okay, play online. So, a dwi... Fi'n credu fi gyda ti fel ffrind ar Steam anyway, dwi, Ciaran? Neu wyt ti ddim? Achos ar y pryd wyt ti gyda lot o console games, o ti? Oh yeah, dwi yn primarily console. Yeah. So dwi ddim yn credu mae gen ti ar Steam. Na, dwi ddim. Okay, cool. So, os wyt ti eisiau rannu ar Discord gyda ni yn just, DM o Steam gwybodaeth ti. Fe gallwn ni danfon invite wedyn. Let's see. Jewelry store? Oh god. Are we just yn danfon like a screen name? Yeah, fi'n credu dyna'r beth gorau. A na I adio ti fel ffrind then. Yn nhw wedi adio like ar Steam friend numbers? Yeah, friend number as well, yeah. Yeah. Oh, got a question da. Nawn ni trio fe, nawn ni gweithio popeth allan ar stream nawr. Add a friend. Right, fi'n credu... Enter a friend code. Yeah, friend code, hwnna. Yeah, classic. Say ti'n ffeindio allan friend code. Yeah, enter your friend's code to invite them. So beth yw, ti allu danfon fi? Oh, brilliant. Awesome. Nice. Dyna friend code. Ydyn ni'n clicio un button a dyna fe. Class. Nice one. Right, okay. Yeah, nhw wedi gwneud e'n really house nawr I actually adio pobl ar blwmin. Yeah. Dwi'n cofio, ydyn ni'n trio gwneud unwaith. A mae like a million gwahanol menu. Pobl, yeah, exactly. Rwy'n arfer bod. Y gai hyn yn ôl Albania, hynna ddim yn un gair. Na. Yeah. Exactly, Pa John scenario fe. Oh na, John Jones o Gymru. Oh, okay. Yeah. A ti'n guesso wedyn trwy pa blymun screen, like, profile pic mae gyda. Dwi ddim yn helpu. A wedyn ti'n edrych ar y game a nhw'n chwarae. He was like, yn hynna, ydw i'n gwybod y game hynna? Yeah. Ond fi yn credu ti'n gallu dweud lot am person os ti'n edrych ar y Steam game list nhw. Ond, in this day and age, mae yna gymaint o bobl. Wel, os ti fel fi, ti jyst eisiau rhywbeth am ddim. Os ti'n mynd i Epic Games, mae yna game am ddim pob hyn a hyn. So ti jyst yn roi yn y library. So mae'r syniad yna'n mynd bach yn fwy gwan wedyn ydi, achos os ti just eisiau game am ddim, then ti'n fodlon just roi ad, achos dwi ddim yn costio unrhyw beth, so... Right, so ni'n ffrindiau nawr, so dylwn ni gallu gweld... Na, ti di accept yr invite thing, yeah? Invite, friend invite, neu a game invite. Friend invite. Yeah, achos fi'n credu os... friend. Yeah. Actually, so os dwi'n dechrau y game a gwahodd ti... Nawn ni'n neud un really hawdd jyst I cychwyn I gael pawb mewn. Dwi wedi chwarae hyn fel unwaith, dwi'n meddwl. Dwi wedi cael ei am ddim fel 4 blwyddyn yn ôl. O ti? Wel, 89 ceiniog oedd y deal yn ddiweddar, so ni fel, oh my god. A oedd Owain yn siarad am fe am ages, a ni fel, oh my god, mae'n swnio'n anhygoel. Wel, roedd hyn yn y go-to game fi of y ffridiau mewn y chweched. Rwy'n ni'n just chwarae fel like, pob dydd ar ôl ysgol. Right. So, a dwi'n
Oh. I think how Payday invite un friends. a dau am ddim. Wyt ti eisiau... Wyt ti eisiau fi gwneud e Morgan? Just, remember Yeah, rwy'n please, cael please. couple o'r DLCs. Yeah, please, please, please. Please ti wneud e. Achos, oedd e'n dweud rhywbeth, oedd rhaid i fi cael rhyw overlay, Steam overlay, i fe gweithio neu rhywbeth. So, yeah, ti wneud e, please. Diolch. Oh yeah, mae'r invite system yn defnyddio'r Steam overlay. Yeah, shift tab in it. Yeah, shift tab. Dwi'n gwybod y lingo. Oh, yes. Right, na i gadael... So, na i rannu friend code gyda ti i'n Ciaran hefyd. Oh my god, ni'n cymlethu hwn i'r max. Yeah. Mae'n really hawdd, Telegram. really. Just Telegram with friend code. Carrier pigeon, please. Yeah, I know. It's ridiculous. Right, and then... Add a friend. Righty. Right. Oh, dyna fe. Sorry. Rwy'n aros am notification o Discord. Ti'n o stream mode. Ti ddim yn cael... Yeah, ti ddim clywed unrhyw beth. Right. Send invite. Accept. Nice. Dim yn gadael fi. Oh, There we go. No, I got like die button for now. Dwi'n neud it. And then clicio a tick, or like, nothing's happening. Oh my god. Join game. Waiting for game to respond. Dwi'n meddwl dwi dim angen invite, so yeah. Oh, sick. Nice. Easy. Yeah, Rivian set of a... Maybe dim. My fine. Very hard and easy. Ti'n gallu gwahodd fi o fewn y game? Rivian. O ti? Oh, damn. Well, y thing yw, right, fi'n gallu clywed y bloop, a fi'n clicio arno fe. A mae fel... Gwasgu shift tab. Shift tab, bloody shift tab. Cael y Steam overlay. A wedyn, gwasgu like send message to me neu rhywbeth from even mewn y message box. Yeah. Right. Neu, ti'n gallu clicio ar y arrow, just join game. Oh yeah, in Friends, fi gallu ffeindio ti, ydw i, fel friend, a just... Yeah. Haha, dyna sut fi'n mynd i wneud e then. Join game. Yes. Nice. Easy. Oi, oi! Oi, oi. Oi, oi, safol oi! Apparently, ni gallu gweld y bwys ble mae'n dweud contract length. Yeah. My little, like, Pac-Man ghost. Okay. Hwn yn golygu ni gallu gwneud yn like, sneaky yn dawel. Right. Oh, okay. So, let's try gwneud hyn yn sneaky. Ti'n cael a lot of faith, man. Sneaky. Oh, neu ni gallu God. gwneud yn... Neu ni just gallu mynd mewn guns blazing. Lan i ti, da. Oh. Trio sneaky, dwi'n meddwl. Mae'n dweud difficulty very hard. Don't worry about it, it's fine. Don't worry about it. Mae'n fine. I'm fine. Mae'n poeni. Mae'n fine. Dwi'n literally level 0, though. A fi wedi wneud y tutorial. Ydw i? Okay. Oh, there we go. Oeth level of... Yeah, mwy na ti, yeah. Ond falle fi wedi wneud 8 peth o fewn y game then, because fi ddim yn teimlo fel... Fi wedi wneud digon, just ar gyfer y tutorial, a nes i chwarae'r un cyntaf ar y Steam Deck, sy'n fwy fel controller. Oh, yeah. So, sorry es i o controller i keyboard and mouse, a fi'n mynd nôl i controller nawr, so... Oh, man. Dwi yn keyboard and mouse, ond dwi ddim yn gallu chwarae gyda keyboard and mouse, so... Let's go. Yeah, bant ni. Sut fi cael y blwmin... Sorry. Waiting for server, mae'n dweud. Yeah, rwy heb dechrau yna. Oh, okay. Level 86. Dwi'n gwybod. Rwy'n Prestige 1. Oh. Level 86. Yeah, maen nhw'n cael fe infamy mewn y game hyn. Sawl level sydd mewn Prestige te? The cant. Oh. Rwy'n arfer bod cant. Yeah. Sut fi cael y blwmin Twitch chat lan ar OBS nawr? Nawr ti'n gofyn cwestiwn. Custom browser. Rwy'n fyna ddoe, ond mae like, just wedi mynd. Bi fi'n just cael y bloody thing lan instead. Ar ochr, ie. Na i cadw golwg hefyd. Pop out the Clic o fan chat. yna. Dyma ni. Alright, mae'n cael e. Yeah? Cool, we've got to gweld it now, yeah. Perffaith. Nice. Right. Nice. Start the heist.
Sydd rhywun- very hard. Siarad I ni, so ni'n gwybod bod y chat yn gweithio, pawb. Ie, oes unrhyw un byw yn y chat. Heddiw. Oh, here we go. Ah, ie, mae'n gwybod. Dwi'n offi background music nhw. Mae'r cerddoriaeth yn y gêm hyn mor dda. Yeah. Ie, fi really synnu fel fi ddim di dod ar draws y gêm yma tan nawr. Fi'n teimlo fel fi di colli allan, you know, achos ta fi fyny, o'n i yn y PS2 era, o'n i gyda GTAs, you know, Vice City, San Andreas, a fi'n gwybod oedd hwn fel nesaf, in the next kind of generation, ond fi yn teimlo, waw, mae hwn yn gem yn dwi o gêm. O ie, O'n nhw wedi bod gyda'r trydydd un, dydyn ni? Ie, blwyddyn hyn. Ie. Ooh. O, nhw wedi bod yn updateo'r game hyn consistently am 10 blwyddyn. What? No way. Like, nhw wedi cael consistent, like, DLCs newydd, banks, like, maps newydd, guns newydd, stuff fel hwnna, am 10 bloody blwyddyn. Wow. Mae'n amser ti'n gwybod nhw'n cwmni dda. Ie. Yeah, chwarae teg iddyn nhw. Top tip, os ti'n mynd ar eich loadout, adio equipment. Os ti'n gweld ar criw self, rwy'n dod o case o body bags, like, extra body bags. Os ti'n gwasgu equipment a just dewis rhywbeth, fel efallai un o ti cael yr ECM jammer, os ti di unlockio fo. Ie. A wedyn... Ie, mae gen i ECM jammer. Nice. Wedyn rhywun all gallu dod o just like doctor's bag neu rhywbeth. Os mae pethau yn mynd yn drwg, neu armor bag, os ti unlockio hwnna. Right. Na, doctor bag, ie, bydd hwnna'n probably bell. Morgan, os ti gallu... Ti ar unlockio doctor bag? Na, fi heb. Na? Na. Beth ti unlockio mewn equipment? Dwi'n cael y doctor bag fan hyn. Oce, mae dy fi... ballistic vest. Lightweight ballistic vest. Hwnna'n armor. Oce, sorry. Os ti'n mynd nôl i edrych ar stream... Oce. Fi'n gallu gweld. A deployable, hwnna mae'n gael o fe. Oce. So, AMCAR rifle? Na. Hwnna weapons. Bottom right. Okay, bottom right. Na, does dim byd. Right. Clicio i'r plus. Oh, yes. Right. Sorry. Dodwch. One pro, two noobs fan hyn. Sorry. Mae'n amlwg. A mae Ciaran yn just fwy clever na fi yn gallu pigo pethau blenni. Just bron yna. So, doctor bag, yeah? Doctor bag? Yeah, bydd doctor bag yn gwych. Mae'n hoff drink. Doctor bag. Doctor. Yeah. Love a bit of doctor bag. Yeah. Doctor bag. What's Right. the worst that can happen? Right. Gwasgu ready land pryd ti'n barod. Be ti eisiau ddo? Just concussion grenade? May as well. Throwable. Lan I ti beth ti eisiau dod am throwables. Yeah, alright. Ydy unrhyw un wedi unlock a... na mae'n ti'n methu Na, ni ddim. Wel, just dweud, rwy'n unig un efo silencer. Hynny'n, useful mewn stealth mission. Yeah, sneaky mode. A we're fine, bydd ni angen cael pawb lawr anyway. Okay. Ar y map hyn. Ond, yr unig peth, mae'r tellers, the bank tellers, mae gan fy nhw silent alarm. Right. So, bydd ni angen defnyddio'r ECM jammer, remefol, I silence o'r silent alarm. Right. Dwi'n cael yna, sut ydw i'n defnyddio fe? Dwi di remap o'r, like, bob controls, so dim clam. Brilliant. Sorry. Mae'n gy I fi, remefol. Mae gut yn dweud I fi roi y masg o'r... Oh, yeah. Yeah, hwnna'n... Yw ti'n methu gwneud unrhyw beth cyn ti'n rhoi masg ar nhw. Okay. Mae'n dweud pick up the thermal drill yn y cornel. Yeah, hwnna'n... Yeah, classic. Mae'n y truck hwnna. Did no suspicious actions allowed. Dwi'n trio redeg. Yeah. Mae'n suspicious, bruv. Mae'n sitting redeg, Ciaran. Mae'n sitting redeg. Just no suspicious actions. Fi'n caru a Kenyon nhw. Let's Oh my god. Proper gangster.
Shut up, you muppet. Right, sut fi'n rhoi'r masg ar? Dalga. O na, LB yw e fi. LB. Oh, denying the mask now. Yeah. LB? O, ti'n chwarae controller ti? Yeah, Xbox One. Nice. I just, nah. Fi ddim yn teimlo fel e heddiw, keyboard and mouse. Ti'n gallu neidio, let's go. Hey, siwmai Rhys. Rhys byd o chat. Hey. Os taw Rhys yw e, sut wyt ti? Wyt ti'n teimlo'n well? Os ti'n teimlo'n well... Nah, brawd fi Rhys. Oh, Rhys, okay. Brawd ti. Cadw fe yn y teulu, Owain. Oh, cool. Right, okay, so plan fan hyn. Ni angen cael access i'r security room. Right. So, rwy'n meddwl mae'r security room rwy fi gallu gweld e trwy'r wal. Mae'n like lawr o fan hyn. Right. So cofio, oh my god, mae'n wedi bod yn oesoedd ers fi chwarae'r bloody map hyn. Oh, rhywun yn edrych mas y ffordd. Oh, sut ti'n neud crouch? Mae'n easy, but nice. 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 Right, I'm siŵr meddwl. Mae hwn yn awesome. Sut fi gwneud hyn yn silent? Oh god. Ein angen mynd trwy like a great fan hyn. James Bond look. Rwy'n mynd i edrych lawr fan hyn am... Yeah, ni wedi rhoi like masks on nawr, so ni ddim yn gallu mynd trwy... Rhoi nhw off. Rwy'n mynd i cymryd... Na, rwy'n ddim. Oh, jeez, mae security card right mewn fan'na. Beth yw hynna? Hwn yn camera. CCTV camera. Okay. I'm fine. Right, ydy'r guard hwnna yn symud? Neu ydy e? Ydyn ni wedi seithi'r camera neu na? Yeah, ond os mae guard yn like, dod allan yn gweld e, fi fe'n razor alarm. Ond dim ond os mae'n gweld e, so ni gallu fel... Nawr mae guard yn mynd i dod i basically edrych arno fe. Right. So ti'n gallu seithi'r guard wedyn neu na? Yeah, ni'n gallu seithio mewn y pen. Ac wedyn... Just dropio on y fe fan hyn. Yeah. Body slam. Yeah. We're just... Ciaran, sut mae Aberystwyth? Oh, yeah, mae'n nice, actually. Yeah, good. Yeah, dwi'n hoffi fe. Mae Owain yn gwybod popeth am Aberystwyth cyn myfyrwyr i ti. Yeah. Carry Aber. Yeah, mae'n nice fan hyn. Ond, mae'n... cerdded lan i'r prifysgol. Mae rhywun yn dod. Mae'n horrible. Dyma guard. Oh, mae dau guards. Oh, hwnna'n a bank manager. Okay, hwnna'n fine. Okay. Right, rwy'n mynd i cael y bank manager hostage. Oh, mae guard yn dod allan. Shit. Oh, ni lli seithi fe yn y pen? Got him. Oh! Right, get out of a pager. They're evil, you know. Bad luck. Bank manager yn just sefyll Silencer, si, silencer. Naeth i ddim clywed corff yn cwmpo i'r llawr. Oh, gosh. Oh my god, fi'n caru ac elio nhw. Down on the ground, shut up, you slag. Follow me. Oh my god, mae'n mor funny. Come on, Mr. Bank Manager. Lan ar y roof. Dwi'n gwybod os ti'n gallu neud i fe cropian trwy'r fel vent neu'r grate neu beth bynnag. Yeah. Okay. Educt. Right. Ready roi a guard mewn bag. Dyna fe. What? Na ti heb? Yeah, hynny'n y guard. Dwi di bag o fe lan. Ydy e? Yeah. Ond fi'n gallu gweld y corff fan hyn. What? Fi'n gallu gweld y corff ar oh my god, mae rai fi dangos ti hwn. Pa corff? Dwi'n gweld e... Yeah, okay, fi'n mynd i dangos... Right, Dwi di bag o fe lan. Yeah, ond fi'n mynd i dangos ti hwn ar Discord because mae'n hilarious. Right, ti'n gallu dangos e i bawb because fi methu credu hwn. Right, camera. Edrych, mae'r guard... O, ddim y guard, y person ti di cymryd hostage, A bank manager. Yeah, mae'n fyna. Mae fan hyn, yeah? Look, okay, yeah. O, mae ar y... No, ar un fi, mae fe ar y steps. Oh, mae'n ar y steps. Like the steps. Mae'n ar y steps i Morgan. Weird. O, mae yn? Na, mae ddim. O, na, mae ddim. O, i fi mae e. So, the joys of chwarae ar-line, na fe. Okay, Glitches. A di fe wedi symud? Mae'n like fan hyn. O, mae'n sefyll nawr, ie.
Mae'n Ocê. symud nawr. Ydy e'n mewn y lle gywir yna? Ie, mae yn nawr. Mae yn A nawr. bwys y vent fan hyn? Ie, ar bwys y vent, Okay, ie, ie. good. Ie, Right. nice one. Roedd y bank manager wedi gollwng security card fe, a dwi wedi pigo fe lan. So nawr, rwy gallu mynd mewn i'r CCTV room a cymryd dros y cameras. O, mae fi yn gweld. Oh dear. Ydy hwnna'n guard, neu... What's Glas guard? o bai? Ie, mae'n y guard. Oh. Right, rwy'n mynd i aros fan hyn a peidio symud. Mae gen i... O, mae'n mynd. Nice. Okay. Ydy... Ti dau eisiau dod lawr fan hyn? Ie, Ie. ble ni'n mynd, though? Lawr y ffront, ie? Ie. Okay. Ie, let's mynd mewn. Crouch, crouch. Okay. Let's mynd mewn y CCTV room. Ie, O, mae rhyw mewn fyna? Ie, mae'n O, ydw. dim mwy. Right, efo'r pages, ti dim ond gallu ateb pedwar, rwy'n meddwl. Cyn maen nhw'n galw y heddlu. Right. Right. Bag him up. Chuck him in the corner. In total? Neu, like each? Total. A faint o bags ni gyda? 3, rwy'n meddwl. 2 neu 3. Mae gen i case dyna mwy fyna. Body bag case right here. Right, okay, nawr mae hyn yn ble mae'n mynd i mynd yn a bit chaotic. Rwy'n angen mynd mewn i'r tellers room, cael y tellers lawr fel hostages. Right. Ac wedyn ni angen cael pawb lawr a cymryd y guard arall mas. Wyt ti'n angen y jammer thing? Like, Yeah. Os ti'n rhoi e ar y wal fan hyn, remember... Oh, shit. Ydy yn gadget, so... Oh! Oh, no! Down. Get fucking down. Down. Rwy'n ateb y pager. No! No! Oh god, no. Oh, no! Rwy'n dweud get down, or rwy'n mynd syth am y blymyn button. Oh, Ydyn no! ni'n edrych am y key. Mae'r heddlu yn Calm, be ni'n neud, guys? Be ni'n neud? Be ni'n fod neud? Rwy'n cael a thermal drill. Right, just cael pawb lawr a tair o dwylo i gilydd. Right. Oh, god. Play hands. Just rhoi zip ties ar pawb. Play hands. Oh, Right. jeez. Zip ties. I need cable ties. Two reading mas. Zip ties. Okay. Oh my god, nhw'n dod, though. Yeah. Okay. Oh, no. A roedd hi'n I accidentally on purpose claving our civilians. Roedd hi'n gwasgu'r... Oh, Chris. In fairness, roedd hi'n gwasgu'r button, you know, so... Yeah. Oh. Oh. I think it's successful. Yeah, so far so good, oh. Oh, nah. Ni'n chwarae ar hard. A mae'r hefyd. Yeah. Bydd fine, mae'n easy. Yeah. Ti eisiau rhoi'r health, a doctor's bag lawr allan rhywle Morgan. Sut fi'n neud hwnna? Serious? Dim clem. Pwy yw Bodie? Ydy am ffrindi ni? Yeah, computer. Ydy yn just sefyll fyna? Yeah, Oh, bydd fe'n safe. Right, ni cael 245 seconds tan y drill. Okay. Intro. Oh, Oh, ydy yn overheating nhw. yeah. Hey, Ian. Croeso i'r stream. Oh no, sorry. Oh my So god! sorry. O'n I ddim yn trio neud hwnna. Oh, friendly fire! Yeah, sorry. Right. Ble ma nhw gyd? Ar y dde fan hyn. Dwi'n meddwl. Right. Oes yna lean fel tilt round corner? Oh, Nah. sugar. Oh, dozer! Oh, jeez. Oh! Ah, sugar. I'm on tape, sorry. Uh-oh. Ah, ja, paga. Oh, ble mae'r doctor's bag? Uh-oh. Diolch. Hyn wedi mynd yn
bit chaotic. Unperffaith. See, yeah. Yeah. Dal ddim yn gwybod sut I newid gun, so... C. Oh, Y. Triangle. Car controller ti nawr? Xbox. Oh, yes! Rob fi'n ofio nawr. Jeez. Oh! Oh, na! Oh no. I lawr. Dwi'n gallu gweld rhywun trwy'r wal. You just like phasio trwy'r wal. Dyd fi'n rhoi mae'r bag lawr. Dim siŵr. Fine. Oh my god, man. What is that? Oh god. Yeah, efallai cyn trio eto, ni'n angen edrych ar y controls. Yeah. Maybe hwnna'n syniad o? Beth digwyddodd I sneaky pawb? Rhoi fy blymyn menu hwnna'n mash or silent alarm. Yeah, dwi heb defnyddio y gadget thing. Yeah, rhoi fy'n harwydd fy blymyn Ah. security guard yn dod round y coronel ar y Alice. time anghywir. Oh, A wedyn yeah. rhoi fi'n saethu'r guard, a wedyn rhoi y civilians yn gweld y guard yn marw. A wedyn rhoi fi'n redig, man. Hyn yw just pob stealth game dwi'n chwarae. Dwi'n trio, ond mae'n beth yn gweithio. Oh god. Oh no, fi lawr. Oh, pwys i... Oh, Go llawr. cydyn y gras fyna. Os ti'n Fine. edrych ar un o'r... Oh, gas! Os ti'n edrych ar un o'r computer AIs a gwasgu... No, na, ti'n ar control o'n eman. Ar keyboard fi, os mae'n gwasgu F, mae'n galw nhw I dod draw ato fi. Oh, no. So os rwy'n lawr, mae'n like, fi'n nhw'n dod a pigo fi lan. Sut wyt ti'n... Fi lawr. No. Oh no! Oh my god, mae hwn yn frantic yn dyw e. Yeah. Jesus Yeah. Christ. Oes na, like, llai o police os ni'n chwarae ar fel, like, normal, neu easy? Be, sorry? Os ni'n, like, chwarae ar normal, ydy e'n, like, llai o police yn dod. Yeah. So mae'r dozers a big pobl mewn bomb suits, nhw ddim yn dod. Okay. Mae'r heddlu yn, lot less armoured. Ac, meth cofio beth mae'n cael ei galw nawr, ond y rai mewn, like, D, efo'r night yeah, vision nhw'n cael- goggles. Yeah. SWAT? Na, y rai efo'r night vision goggles, sy'n, like, instantly down o ti pryd ti'n, pryd nhw'n kick o ti. Right. Nhw'n... Oh, damn. Okay. Right, 2 munud I agor y bloody drws hyn. I think just like, grab the cash. Nope, 2 minute. Yep. Mae 'na drws arall! Oh, snipers! Sorry. Oh god. Ni'n mynd trwy'r Oh. drws fyna. I ti'n, I ti di Fi 'di mynd mewn marw, fi 'di police marw. custody. Oh, police custody then, yeah. Right. So pryd mae Bain negotiate ti I cael ei released, bydd ni gallu trade a hostage am Oh, ti. nice. Oh, bydd hynna'n handy. So dwi wedi cymryd couple o hostages. Nice. Oh, oh good. Oh no! About it. Mae cael ei beat o lan gan, please. Deal. Oh my god, man, there's so many. They're coming, no! Oh god, you're out of ammo. Oh no. Right, we're in release our hostage, E.T. Yeah, Morgan, Morgan is reviving a sight I never thought I'd see. Yeah. God. Humor. Trini Reddick mas was like all good. Nice, diolch yn fawr.
Oes yna, like, ammo bag? Ni heb dod un. Rwy'n fi'n dod a useless body bag. Mae'r bloody drill yn jammed. Dwi'n gallu pigo lan y weapons. Nes i fi neud e, ti'n gwella it actually safety. Yeah, right. Diolch. Oh my god, mae'n cyffroes though. Dwi'n say. Yo. Enjoy hwn. Y cynnau y can yn y background is actually really good. Come on, ydy'n rhywun dod. Come on, come on. Easy. Diolch yn fawr. Oh, nhw'n dod. God, y nifer o, like, bodies is ar y llawr. Owain. Yeah. Dwi di newid y settings. Oh! Fi, so mae nhw, Oh god. Oops. Dwi di newid y settings fi, so mae ddim yn despawn o'r bodies. So mae just no way. cannoedd yn nhw. Pam ti'n cael y power, ti'n angen defnyddio fe. Beth di nhw dweud fresh trim Morgan? Morgan needs Aye, reviving, a sight I thought I'd never... a sight I thought I'd see. Oh, right. Oh, Okay, what? yes, come on. Hello. Just grab the money, Hello, screw the boxes. Rep Kyle's. Ti'n iawn boys, sut ydych chi wneud heddiw ma? Hey, croeso i'r stream, Kyle. Ni'n da, diolch, sut wyt ti? Right. Right, ni ddim yn gallu cario un bag ar... un o'r un. Okay. Ar un go, so tactic da, you just pick up through. Sut fi'n neud hwnna? Ar y keyboard mae'n gut. Wel, am ti, chi wedi newid y keylines. Yeah, Oh, no, rwy wedi. Mae dal yn, it's fine. Pawb cael y bags? Civilian kill. Yeah, fi Oh, ddim yn gyda civilian? un, but fi ddim angen un, achos mae'r... Chi gyda fe gyd, wyt ti? Mae yna sniper mas fan hyn, though. Dwi ddim eisiau mynd i'r... Ble mae'r sniper? Oh. Ar y roof. Ar y roof, yeah. Ble mae'r medic bag? Oh, heb railar. O ie, ti ddim gwybod sy'n railar. We're sec. Na, fi ddim, sorry. LB to throw. Fe gen i trio, though. Sniper's dead. Come on, let's go. Let's mynd i'r car. Oh, hwnna'n bag fi, though. Yeah. Yeah. Hwnna ddim yn medic bag, hwnna just yn proper bag. Right, just dilyn fi. Okay. Ble? Oh my god, deploying doctor bag, oedd e'n dweud. Oh, yeah, gwasgu'r button hwnna. Oh, sh! Mae'n a sniper arall. There you go, there's the doctor bag, Oh no, custody in 30. Morgan, dwi'n ti olchi. Ble mae'r bloody... Yn y drws. How do I down Oh, him? no! No! Oh my god. Bodhi, No. Okay, sorry. Night that. Yes. Oh na, mae'n dod I ti! Pam ydy'r AI dod I ti? No! Okay. No! Oh na! Oh, dim ond. Pob look. Sut ni'n cael ti nôl nawr? Ni methu. Mae yna trade delay o 2 munud yr haf rwy'n ni'n llaf 4 civilian. Oh. I remember, just grab our bags, peel on our bags, a just... Oh! Literally, hanner eiliad cyn fi dweud, watch out for the snake. Just peel our bags, a mynd i'r like a... Yeah, go on. Almost. Oh, rip. Right, mae lan I ti, come on. Ti'n cael hyn. Yeah, Bodhi all the way, boys. Probably could have gone behind that. Come on, Morgan. Ti'n cael hyn, Morgan. Ti'n gallu gwneud. Just angen pigol lan dim ond 4 bag, just 5 bag. Yeah. No! Go on, No. Oh, my siawns. Bodhi'n helpu fi. Boom. Oh, no. Mynd i'r car. Oh gosh, dozer. Damn.
Bad move yna. Trio cymryd guy gyda massive helmet. Oh, dear. Yeah. Top tip ever o dozers. Seifi nhw mewn y gwyneb. Hwn yn a weak Alright. spot. Dwi'n meddwl mae hynna'n, like, yr un am pawb. Yeah. The face is the weak spot. Oh, forget this. Nah, there's dim siawns os e. They really hit you hard, yeah. Oh, come on, Bodie. Come on, Bodie. Come on, Bodie. Alright, let's trio hwnna. Ni gallu gwneud hwnna. So successful, dwi'n credu. Ni gallu trio fe Overall normal. success. Mae'n ffain. Ni just Okay. ddim angen cael o heddlu fyna. Alright. So dwi'n angen Alright. figure out City cael y EMS jam thing. Yeah. So, best accuracy, Dark Ghost, 32%. Highest body count, Dark Ghost, 107. Wel, ie, ni'n dal fyny, Ciaran. Mae'n rhaid ni gwella y game ni. Yeah, dwi wedi bod yn chwarae game hyn am 10 blynedd. O, mae heb di chwarae fe am, like, 4. Pai poeni. So, fi angen mynd resume game, neu quit y main menu? By fi'n retry fe. O, ti'n neud e? Okay. Yeah. A wolf is not a healthy human being. Payday trivia. Okay. Oh, poor wolf. Be digwyddodd? Okay. Oh, never mind. Control. These CM jammers do not have any effect on silent alarms. Oh. Sick. You know, edrych City neud it anyway. Fi'n mynd i edrych ar sut. Beth yw'r options, control options. Deploy equipment? No, I'm in a gut. Deploy equipment. Hwnna'n yr, bydd hwnna'n yr ECM Oh, jammer. yeah, Alright, throw okay. bag, dyna fe. A bydd hwnna'r un peth gyda y doctor's bag, bydd e? Os ti ddim yn, technically os ti ddim yn cael o bag, os ti ddim yn cario bag, bydd yn taflu fe. Yeah, os ti cario bag, gut yn taflu bag. Os ti ddim yn cario bag, mae'n rhoi yr equipment ti ar y llaw. Okay. Oh, cool. Okay, right. But Ready up. Fi angen Fi jyst yn body mynd i bag tynnu- case? Na, rwy ddim. I'm tynnu llun o hwn, cos mae hwn yn really handy gyda'r holl beth yw popeth. A just roi e fyna trwy'r amser, trwy'r game i gyd. So, ni gyda... Oh, hwnna'n nice, actually. Okay, banta ni. It's got sticky note ever controls. Yeah, exactly. Yeah. Okay, the thermal drill you need for the vault is somewhere in the parking lot. Get it. Oh, weapon. Go get the thermal drill. It's a straight gadget. You know how it goes. You know how it goes. Right. Mae'r location o'r vault ar y map hyn gallu symud. Right. Mae'n yr un lle. Mae dim yn map fawr, is it? Damn, rwy fi'n mynd i equipio rhywbeth ar y secondary fi. Mae Rwy'n John anghofio. Wick yn helpu ni tro yma, mae'n eitha Nice. cool. Oh my god. Gafi ail dechrau? Yeah, go on then, go on then. I ddim yn mind you. Beth John Wick? I know. Not too shabby. Gobeithio hyn yn rhoi ni i'r menu. Come on, please. Please. Rhaid newid y loadout. Yes. Right, rwy'n mynd i dod I'm robbing this bank for cash. Pure and so... simple. To get thermal drill. Would you like to play a game? And I heard a guy mention a security room at an establishment I frequent. But not sure. Get the loot back to the escape car and we're home Dwi'n just free. gwasgu rhywbeth i minute. Wy. Bow, bow, bow. Bow, bow. Okay, the thermal drill you need for the vault is somewhere in the parking lot. Get it before you do your takedown. Then you can go hit that vault. Watch. Shut up, Bane. Oh, very hard eto. Oh, gosh. Chwarae Yeah. tan fan Mae hyn. dim ond, Ti'n- like, dice skull, so... Yeah, mae'n fine. Rhaid Mae'n like map. pedwar neu pimp skull di gallu mynd i. Fi a Ciaran yn noobs. Proper noobs. Ond ti Yeah, yn... literally level 0. Yeah, exactly. Bydd fe'n fine. Just imagine our holl XP ti'n mynd i cael o hyn. Oh, Weird, yeah. hwnna'n weird. It's sweet, sweet XP. Oh, yeah.
Mae gyd am ys XP, boys. Red Spider? Beth? Mae 'na, like, secret packages around the levels ti'n gallu ffeindio. Oh. Os ti'n pigol nhw lan, ti'n cael, like, points. Ooh. Points. Yeah. Mae'n funny sut mae rhaid i roi masg ymlaen i gallu neidio, though. Dyna beth fi'n ffeindio funny. So, Neidio yn rywsut- suspicious. Ah, right, okay. Fi'n hoffi sut ti'n cyfiawnhau hwnna, dyna logic. Okay. Right, so mae... Yeah, mae dragon... Oh, ti lawr hwnna. Okay. Right, so ni angen aros tan yr, manager. Yn... Hang on. Just real load o god fan, sorry. Oh, jeez. Ydi e'n dod lan. Just hyn bach. Dwi ddim yn gwybod. Ni angen aros tan y manager yn dod tu allan. Mae'n usually dod tu allan fan hyn i smygu, so dwi wedi unlock y drws, so gobeithio bydd y manager yn dod allan. Yeah. A wedyn, os ni'n lladd y guards, wel, cael y manager lawr, cael y keycard band fe, lladd y guard sy'n mewn ar y CCTV cameras. Yeah. Ac wedyn, ar ôl ni cael CCTV cameras, ni gallu cymryd allan y tellers. Okay. Ac wedyn, gobeithio wedyn, bydd neb yn galw'r heddlu. So pam ti'n dweud tellers, ti'n fel y snitches o pobl sy'n mynd i bank tellers. gwasgu'r buttons. Oh. Yeah, button. Yeah, a pobl tu ôl y tills. Ah, Rwy'n just mynd i cymryd nhw allan tro hyn. Right, Alright. mae'r CCTV room wedi symud, so mae ddim lawr fyna dim mwy. Okay. So ydych chi'n gwybod hwnna? Rwy'n fi'n just mynd mewn. Oh, right. Oh, mae'n ar y grisiau, right fan hyn. Ah, okay. Just seithi fe then? Ni angen cael yr keycard o... Bank manager. Ah, wrth gwrs, yeah. Sy'n mynd mas Oh! fan'na i Mae'r bank smygu. manager yn dod. Oh! Morgan, edrych allan. No! Oh no, you shot him! Oh! Ti ddim yn cael silencer! Sorry! 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 Sorry, guys. Yeah. Oh, Oh, man. man. Oh, sorry, guys. Sorry, ddim silencer gyda fi. Okay. Ac paidwch lladd y bank manager, oherwydd Alright. mae fe'n civilian. So ti'n lose o points. Wrth gwrs. Okay. Mae'n gaddo i ddim wneud yr un peth at all. The guards yn fair game, ti'n gallu lladd nhw. Okay. Fine. Ddim y bank manager. No. Okay, the thermal drill you need for the vault is somewhere in the parking lot. Yn gallu skipio. Before you do your takedown, Yeah. you can go. Bean yn mynd yn annoying ar ôl amser. Or die. Die on you. Like, I've had enough. Next. Guys, the thermal drill, go get it. It's in the parking lot. Just look for it. I don't know. The thermal drill. A Houston, really cool customer. Yeah, sut mae'n cerdded mor araf. Pawb arall yn redig I ffwrdd. Neu fel, yeah, mae'n edrych fel y boi o Hitman. Tipyn bach. Yeah. Agent 47. Wel, na, dwi ddim yn bold. Ond ti'n fel yr un suit, yr un stature. Just yn edrych fel goon, really. Okay, mae'r CCTV room ar bwys y grisiau tu fewn eto, fel tro diweth. Nice. Oh, casing mode. So mae'r dau drws ar agor, so rwy'n meddwl hwn mae bydd y bank manager yn either dod allan ochr hyn, neu'r ochr arall I smygu. Okay. So, ydy e'n just random. Yeah, di just angen aros I fi. Oh, red spider. Oh, gwylio. Ydy civilian? Wait a sec, fi'n tri... Oh, preparing Wearing mask, okay. Yeah. A fi. Oedd A yn fi, trio yeah. crouch. Oh, like, this is a suspicious action. Like, Okay. Excuse me? Oh, just wedi miss o'r bloody bank manager. Damn. Oh well. Right, Rwy'n mae'n ni'n mynd nôl... neud loop arall. Yeah. Rwy'n just mynd nôl lawr fan'na, just gweld e, cerfyd nôl mewn. Oh. darn. So close.
hover dros Oh, y ledge hwnna, yn y- security guard. Okay. So gadael ti wneud y seithi nes Yeah, nes ti'n unlock Okay. y silencer. silencer. Okay. Yeah. Nawr, unlock o'r silencer yn random chance yn anffodus. Boo. Yeah, ar ôl cwbl ai mission, ti'n cael, like, 3 ceridin ti'n gallu delis. Ac ti'n cael, like, chance o un yn nhw bod yn weapon attachment. Okay. Fancy. Ond, hwnna ddim yn unlock o fe i ti dynofio, hwnna'n unlock o fe i ti prynu. Oh, brilliant. Right. Yeah. So os oes dim digon arian gyda ni, ni methu fyd no'i cael e? Ond maen nhw'n eitha rhad. Okay. Silencers. Can Ond really you silence irritating. them, like, pub individual weapon? They're just, okay, silencer. Yeah, pob individual weapon. Oh, Mae'n eitha bach o grindy. grind te. Oh, mae'r bank manager allan. Nice, yeah. nice. Get down! On the ground! Every hostage you take slows the cops down. Nice. Ni'n gwylio'r meistr fan hyn, Ciaran. Come with Yeah. Yn neud ei thing. me, follow me. In like 7,000 o hours. Yeah. Come with me. Put to good work. I know. So bydd hwn fel deja vu nawr. So ti'n mynd i roi yn y bag, ie? Na, fi'n mynd i llafu, fe'n civilian. Tro yma. Okay. Right. Ble mae'r ceridin? Just edrych arno fe. It's like, meh. Mae heb drop y Ti'n ceridin? Ti'n gallu What? gwthio fe? Na. Fi'n methu gweld e. Oh, mae heb di... What? Oh. Oh. Oh, Take- civilian. Oh! Oh, shit. Get down! Get Oh, fucking shit. down, man! Don't move! I'm fine. Pai poeni. Pai poeni. It's all good. Come on, Okay. follow me. Come on. Come with me. Follow! Come on, bud. Dilyn e. Come with me. O na, fi sefyd. Come on. Mate. Follow me. Follow. Get Follow with me. the manager. You natter. So, pam... Come on. O, nath i cerdded trwy'r wal fan'na. O, mae Right. pen fe trwy'r wal. That's good. Right, efallai ni carrier angen details llaf yna. guard te i cael y key card. I swear roedd fe'n a bank manager ni angen cael. Oh, well. Chi wedi lladd guard fyna, so... O'r blaen. Yeah. Right, angen ffeindio rhywbeth, guard sy'n dod allan te. Okay. Ti'n gallu neud, like, kind of like decoy, so safety, a wedyn nhw'n edrych am e, neu... Ydy Dim hwnna'n siŵr. syniad terrible. Achos bydd alarm. Oh, sugar. Oh no! Oh no! Guys, the thermal drill. Go You get want to it. hear a funny story? It's a dirty one. Ma'n okay, nhw heb di really know... Oh, no, nawr nhw wedi. Oh no. Civilians, guys. Put 'em up! Ah! Stick, follow me. Now the hard part. Shut up and get down. Brilliant. Move those little legs, yeah? Okay. Damn. Alright, ti eisiau cael ei ddyn haws o'ch. Have to tie hands. Neu just... Un mwy go ar un hyn? Yeah. Yeah. Ah! Ni'n bron yna. Ni'n bron cael e. Yeah. Maybe. Ni'n cymryd beth mae Owain yn dweud bod ni bron, ond ni ddim yn gwybod, really. Back for cash. Let's just stretch the meaning of the word bron. Yeah, bron. So, y ddau ni ar 14 nawr, mae'n good, though. 14. Beth yw... A fi wybod beth yw 14, actually. Oh, sorry. A nes i gweld rhif 14, ond na ti ar 0 i ti. Oh, wrth Yeah. gwrs. Mae'r ceridin either ar y desk fe, neu ar eich person fe. Oh, y layout wedi newid, like, massively. O, fi'n hoffi hila. Mae'n cool. Security cam. Healer. O, hwnna'n... Ydy hwnna'n H3? Yeah, mae nhw mewn y game. Roedd na, like, whole O'n i'n DLC. clywed y voice, and I was like, oh. Mae na camera, like, right fyna. Hwnna'n Yeah. annoying. Eisiau... Yeah, but ni'n probably angen cymryd e allan. Ti eisiau fi seithi fe? Na, ti ddim cael silencer.
Oh. It should be O, mae'r manager yn dod mas nawr fi'n credu. Oh. Yeah. Yeah, fi'n eitha sicr. Preparing mask. Bank manager? Ble? Yeah, oedd na un, just need coffi neu beth bynnag, ond dal fe, oedd e just ar bwys y drws. Rwy'n mynd i cymryd y camera allan. Lle mae ddim mewn, ydy? Does neb yn Mae'r cerdded mas o'r building. Mae'r bank manager, pob amser yn edrych yr un peth. Mae'n like balding. Oh shit. Oh, mae security, seithi fe. Oh no! Oh. Oh god, ring reef. Dwi ddim yn gallu lladd... Oh, okay. Oh, for God's sake. Un mwy. Un mwy. Un mwy mwy. fflog. Neu ti eisiau mynd yn... Normal. Loud. Ni gall gwneud loud, os ti eisiau. Just like full blown... Just rhoi armor arno a redig, man. Screw gwneud Alright. silent. Ond fydd y, like, y heddlu'n dod then? Ah, they're fine. Mae gen i minigun. Oh, Okay. okay. But not sure. Get the loot back to the escape Oh, car. does gen i dim armor. Mae gen i a two-piece suit. Take it or leave it. Oh, mae dy fi armor. Lightweight ballistic vest. Okay, na, dwi'n ni'n trio quiet. Just un mwy, ni Un gall mwy gwneud e. quiet. Ni gall gwneud e. Ni gallu gwneud e. Alright. Pre-planning. Cage courier packages. Okay. Alright. Oops. Amdani. Oh. Okay. The thermal drill you need for the vault is somewhere in the parking lot. Yeah, okay. You know. Yeah, Bean, yeah. Parking lot, thermal drill, yeah, I got it. Straight cash in. You know how it goes. Alright. Os dwi'n cerdded mewn i'r bank, right? Just like edrych. Dwi ddim yn like... Yeah, beef nhw on. Oh no. Sorry. Neud e eto. You start. Oh my god, nath hynny ddim yn cymryd amser hi. Ond just cerdded mewn, it's like, hello, officer. Just mewn mask a gun. Like, hello. I'd like to make a deposit. Ie, be wyt ti'n disgwyl digwydd fan'na, Ciaran? Well, Just curious. Wisgo a mask, ond ni eisiau, like, just edrych round. Okay. Okay. Control the civilians and tellers so they don't hit the alarm. Ond ni'n cael, like, an AK-47 in my hand, it's like, I'd wish you walking luck, in. but you don't need Yeah. it, right? I'd like to An make a armed deposit. grenade. A lead deposit. Here we go. Dyma ni. Pedwerydd neu pumed tro lwcus. Come on. Yeah, come on, let's go. Let's go. You know how it goes. You know how this goes. Boys and girls, I'm ready. Scarface? I'd cast Scarface. Oh yeah, ti wedi hefyd. Perfect. Oh, brilliant pan mae'r heddlu yn dod. Dim camera. Nice. Yeah, mae'r cameras yn symud bob tro. Ah, Yeah, mae'r cameras yn symud, mae'r locational vault yn symud, a locational security room yn symud. Cool. Ac hefyd mae rai drosau gallu bod yn agor neu cae hefyd yn randomly. Oh. Ac hefyd mae rai weithiau gallu bod sunroofs ar y adeilad, a rai weithiau mae does dim sunroofs. Oh, edrych mae'n sunroofs tro hyn. sunroof! Ydyn nhw gallu gweld ni os Yep. ni'n... Os ni'n, like... Oh, Jesus, fel hwnna. Yeah, bron wedi digwydd hwnna. Oh, mae yna camera lan fan hyn. Oh no! Oh, Fucking down! bank manager hefyd. Fucking down, man! Oh, lwcus. That hostage will cost them Ti time. di gollwng y... Ah, does dim key card arno fe. Right. Ah. Come with me. Come Oh, with mae'r me. sunroof yn really annoying. Yeah. Right, so mae'r key card mewn y bank manager's office. Ah, Ydyn ni'n shit. gwybod ble hwnna'n? Yeah, mae'n, like, Hang on a fan minute. hyn. Oh, right. Ond mae'n Drop your weapon, mate. Okay. Keep the crowd in control. No, Ah, just shit. checking. Oh no! Ah! Now the hard part. Mae'r camera bant! Dwi wedi saethu'r camera! Down on the ground. Police should be here in 20. Get down. Get the fuck down. Right, let's just gwneud e loud. Right, Yeah. Yeah, Just, like, mae... edrych. Right, Just
Great. Rhythm and cael big gun fi hefyd. Trwyn. I've got that thing to the vault door. Oh, jeez. Rwy'n adeiladu'r drwl. Okay, right, mate. Never mind. Os... Right. Rwy'n mynd I ffeindio wooden planks rownd y lle I roi ar y ffenestri. Fi'n hapus I stick o gyda'r drill os ti eisiau. Yeah. Yeah. More cops on the way. Can't stand up here. Ba-ba-ba-da-ba-da-bum. Down! Don't fucking move! Dim ond un... Don't move, don't you understand, what? mate? Does dim ond un car. Lovely. Mm. Suspicious? 262 Oh, eiliad. jeez. Mae mor bloody hir. Mae'r. O, 5 munud rhywbeth ydy? Yeah. Oh, fi. Yeah. Just line up a minute. Oh! Shit! Oh, big boy. Big guy. Oh, big guy. Oh. It's a fucking taser. The guy fan'na. Hold it. Oh, man, un mawr hefyd. God. Oh, mae'n mynd trwy'r grate. Oedd rhywun just dod trwy'r ceiling. Oh my god, mae'n a dozer arall. Taser! Oh, no. Looks like they sent an extraction team to see the civilians, folks. Bloody hell. Been picked up by Scarface. Shield got fucked. Can I hang an album defnyddio drill hefyd ar y inside? Be? Can I angen defnyddio drill daiwaith ydy? Yeah, mae'n really annoying. Bulldozer arall. Oh no. And like, it's pedwar iddi. Dead. Does he cau y drws? Oh! Mae'n un o'r... It's like, politely close the door. There's a cloaker. Cloaker wedi cael fi. Nhw'n o'r rai sy'n like gallu cico ti lawr mewn un. Massive ammo. Love it. Rwy'n cael y drill, os ti gallu. Yeah, na'i neud. Cos fi ddim gyda unrhyw, things. Fi ddim gyda unrhyw, bullets. Oops. Oh no, custody in 26. Oh. Oh shit. Diolch. Much obliged, Scarface. Damn. Oh no. You look really bad. Come on, Scarface, help fi lan. Diolch yn fawr. Oh no, patch myself up. Come on. Oh, mae'n a sniper mas Ciaran hefyd. Oh my god! Taser. I got the taser. Oh god, mae'n un just mewn y bank vault. No bank vault,
managers ring. Ooh. Oh no, frantic man. Yeah. I get a riot shields for now. Oh Christ. Wait, see what he done. Oh shit! Mae'n a swap fan efo turret ar y top. Tu allan. Oh my god. Oh god. Oh my days. One in nuts now. Take the money, let's go. Okay, Fi'n cael e lan, fi'n cael e Yes. lan. Not kill Scarface, man, a guy. Oh gosh, my second door aggro, yes. Fantastic. Okay, Oh yes, put mae'r in van the mewn sniper. lle da. Oh! No! Dwi wedi tabr allan! Ah! Whenever fi'n pigo bloody thing lan. I've got a medic bag over here. Oh, do you have top layer in V? Right. Am I getting like terrible aim? Okay. Be a real mistake to try me. Watch your background. Okay. The civilians. Uh-oh. There are at least two. Oops. Oh, they made no money bank. Just Oh, didn't deep enough. Yeah, my bag's key tu allan na. Okay, right. Rwy'n meddwl. Oh, maen nhw'n paratroopo mewn. But just redig. Oh, sniper. Okay, sniper down. Nice. Oh my god, fi'n redig allan o bloody bullets. Be fod wneud nawr? Oh, Just my- redig round to gallu pigo ammo lan. Ah, okay. Oh, it's here? Yeah, mae'r heddlu yn colli ammo. Oh, pryd yeah! ti'n Fantastic. lladd nhw. Right, okay. We can leave now, but try and take it all if you can. Ooh. Oops. Oh, no, Big no, guy. no, 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 no. Come on. Oh, mae loads o nhw ar y bloody tour. Loads o nhw. Custody in 29. Oh my god, mae loads. Pa'n mynd ar y tour, mae loads o nhw. Okay. Yeah, mae nhw Dwi'n assault cymryd wave. un bag. Oh, lawr eto. Oh, God, Scarface yn lawr hefyd? I didn't cael pob bag. Oh, dwi'n loud hefyd. Sniper. Yeah, ni cael... Scarface lawr, Scarface lawr. Uh-oh. In a tricky spot. Right, ni gallu just fendo nhw bant o fan hyn. Hopefully ni gallu mynd I cael Morgan. Oes gen ti green Never bag? mind. Fi yn custody, fi yn custody. Ni just gadael. Yeah, let's just mynd. There's so many. There's so many of us. Yeah, na, just gadael, cael yr arian, mynd. Nice. Let's Da go. iawn. Kind You need to escape first. Oh no, mae'n escape. What? Mae'n escape. Randomly, os mae'r heddlu yn dod, mae'n siawns o escape mission ti angen gwneud. So rai weithio mae'n just end on, like, yeah, you gotta... Or rai weithio mae'n escape mission, fel hyn. Right. Love it. Dwi just wedi level o lan 10 gwaith. Nice. Faint sydd â fi. Right, rwy'n newid yn loadout fi i'r big boy loadout. Let me just newid. Car chase bank. Da. Oh, hynny cool. Ooh, dwi wedi unlock o weapon hefyd.
O, dwi angen prynu e hefyd. Os ti wedi... O har ti wedi lefel lan i, like, level 18 nawr 17, ti probably wedi unlock o body armor, so... Oh, yeah. Bydd ni'n dweud, rhoi body armor os ti... Heavy ballistic? Neu ballistic? Heavy ballistic. Does dim... Okay. Does dim siawns o quiet mewn escape mission. True. Pa deployable yn gwell fan hyn? Probably ammo neu doctor's bag. Fyddai'n cael ammo bag te. Nice. Comically large spoon. Yeah! Okay, dwi'n cael hwnna. O, ti'n gallu rhoi sentry gun. Nice. Yeah, hwn o'n un o'r right gath cymryd hefyd. Yeah. Ti'n yn werth cael neu na? Dim siŵr. Rwy byth wedi defnyddio fe. O, na I trio fe. May as well. Right, barod, sorry. Ni'n cymryd bach amser fyna. The police is on our back like a fucking Oh, army wow. I'm not surprised. Yeah, I've been creu bach o'r ruckus. yeah. Oh shit! Recurring Brilliant. dialogue yn y game hyn. Yeah. Llawn cymeriad. Stay low. Snipers took out your driver. They must be deployed nearby. Damn Stay it, alive. pam fi Oh, cael okay. hwnna? They're gonna bring in the big guns if you kill civilians. Oh, they're gonna bring in the guns. Well, Oh man, my- like scythe sniper. Oh, hell, yeah, nhw wedi just melt o'r armor fi. Oh my days. Pwy, blin. Pwy yw'r cymeriad hynna? Dwi'n caru e. O, un fi. Oh, sa'n cofio'r enw fe, ond mae'n like, mae'n amazing. Or os ti'n edrych ar y cymeriad fe, like just Yeah. default, mae'n just like covered mewn gwaed ac cocaine. A pryd rwy'n oh! Oh! Ble mae e? Oh, police chopper. Please. Y cloaker wedi cael ti. Oh, cloaker. Yeah, nhw'n y rai sy'n mynd like... "Ooh." Oh dear. Oedd hwnna'n sound effect. Yeah. A ie, pryd rwy'n rhoi y masg fi arno, mae ti'n just clywed... Oh my god, man, that's Oh, so shit. many. Go on. Big boy, big guy. Phew. I just wedi robber till nhw, may as well, ne, pryd ni'n yma. Sack of cash. Yeah. Dod gyda'r territory, really, yeah. Yeah. Dwi'n down. Oh, Oh. Diolch. The chopper's ready. Watch out. phew. Bulldozer ar ffordd mewn. Oh, escape. Mae escape vehicle yna? Yeah, right, pawb... Ydy pawb okay? Oh, pwy sy'n lawr? Sorry if you laugh. Oh shit, no! Ble ti? Dwi'n cael... Bang. Diolch yn fawr. Oh, never mind. Alright, let's mynd. Alright. The Okay. cylch yn like full. Oh, rhywun unlock o'r drws hwnna. Yna i neud. Ooh. Oh, dwi'n angen ammo. Hey, I dropped that ammunition back here. Yeah, fi am mas o ammo gyda big gun fi, ond un bach yeah. fi dal gyda rai. Fi di rhoi doctor's bag lawr os ti. Mae gen i ammo bag. 2 munud i cael o escape. Ow. Oh god. Oh, Okay, right. Okay.
Oh, big boy. I know that. Lena, biden ni mynd anghofio ar y map hyn. Those snipers won't leave you alone Okay, lad. anytime soon. One of you should keep an eye on those roofs at all times. God. Le mae'r bags. Like any perks or gallu like taflu o bags like really far. Right, drove in and dealing with Okay. O, fi'n cario gyda yma. land. Eh? Yeah, just mynd lan ar y roof. Ooh, Okay. Mae rhywun yn saith 1 minute. Oh, Oh, come on. Sef fi'n tafu fy mewn? Go. go ar y keyboard. Ti'n cael e, Morgan? Oh, Taflu. LB. Na, neu- mae ddim yn cael fi. Just taflu, y button taflu. Oh, sorry! Oh god, come on, ni angen mynd. Just mynd better, kill. Mynd better, mynd better, mynd better. Fuck Square, you. square, Oh, yeah. sorry. Yeah, Woo! right. Dim kill, square, whoops. Oh! Bydd hwnna'n agos, man. The kill. Yes, I i love that, mawr. Yeah. Mae hynna'n easy. Yes, y neges ni newydd cael. Biff. Oh, na, paid, no! Discord. Beth yn dweud? Oh god. There we go. Okay. Paid, please. Hwn a biggest revenue stream ni. Yeah. Os ni'n colli revenue o hwnna, Yeah. dyna ni. Ni methu Dim colli mwy o- revenue. Fi methu ffordio'r hoodie wedyn. Na, dim mwy merch. Na, dim mwy merch. Yeah. Right, Ond dewi. nice i chi pigo carden. Yeah. Oh, come on. Mask. Please be mask. In hen. Oh. Ah, paint. Paint! Oh, ni gyd yn look o bloody gun skin. Oh, hwnna'n gutting. Ooh. Yeah, hwnna'n rubbish. Ah! Come on. Pink skin. Oh. Ridiculous. If hwnna... 21 level mewn un... Nice. Yeah. Well, we've found it worth it, yeah. Just diving in level then. mewn un. And then. So, hwnna'n pretty good. Yeah. Right take. Barrel... Ooh, beth yw hyn? Ported compensator? Felly rhoi charm ar y gun. Dwi ddim yn gwybod beth mae hynna'n neud ddo. Okay. Ooh, buy new weapon. Ooh. Nice. Yeah, mae'n inventories, right. So mae'r inventory ar y game hyn yn eitha in-depth, complicated. So, am y Just an edge of guns, choice so Yeah. much. ar y guns, like primary guns, secondary weapons and stuff, ti gallu, ti ddim yn cael certain amount of like weapon slots available, a ti angen Yeah. like prynu slots arall sy'n annoying. Ond y weapons ti'n prynu, ti gallu prynu nhw a wedyn like modern nhw a stuff. Ond, like, y pethau ti gallu modio arnyn nhw, ti angen unlocko Right. like, y mods. So, mewn y card flip peth hwnna, ti'n rai weithiau cael, like, scopes neu silencers and stuff, a wedyn nhw'n rhoi nhw fel options so ti gallu prynu. Ond, Okay. mae'n like, mae'n bit weird oherwydd yr options ti gallu prynu yn just, like, in stock. So, Yeah. Right. pryd ti'n cael, like, silencer ar y card flip, ti ddim yn cael un mewn stock. So ti angen cael e eto okay. I cael un arall mewn stock I roi ar gun. It's weird. Okay. Ond yeah. Confusing. Ond, yeah. Ond hefyd, mae yna skills ac perks. Ac, like, a skills yn just standard, like, skill trees. Mae yna 1, 2, 3... Mae yna 5 skill tree. Ti'n unlock o skills gan chwarae. Skill points, a ti'n, you know, spend them on the things mewn the skill tree.
a nhw'n rhoi ti pethau fel increases your supply of cable ties by 4. The power intimidates, so ti'n gallu like dweud wrth pobl, you know, i mynd lawr ar llawr, dweud wrth heddlu i mynd lawr ar llawr a stuff fel hwnna. Wedyn, like, the perk deck yn rhoi ti perks hefyd. So perk decks yn a bit different to skill trees. Nhw'n like linear card decks, a ti'n unlock nhw mewn linear fashion, mae'n bit weird. A ti ddim yn gallu cael un perk deck equipped ar y tro. Okay. Ond y skill trees ti'n gallu cael. Wel, ti just unlock nhw. Ah. Mae'n... mae lot i cymryd mewn. Just like smile and wave, boys. Yeah. Smile and wave. Brilliant. Yeah. Chris. Dwi'n cael y helmet gorau oedd ni'n gallu prynu ar y tro. Dwi'n mynd mewn I space. Let's go. Oedd ni'n eisiau cael y kawaii un, ond oedd e dim yn stock. Like an anime girl. Nice. In a bank. Yeah, ti angen... Yeah, ti cael hwnna ar yr, what's it called, the card things. No. Na dwi'n angen chwarae. Mae o'r game. Yeah. Oh, nice. Ond hefyd, mae'na peth newydd, roedd hyn ddim ar y game pryd roedd fi'n chwarae fed tro diwethaf, ond rhywbeth o'n continental coins ti gallu unlocko, a ti gallu dynyddio nhw i unlocko stuff ar eich safe house ti. Right. Ac hefyd prynu pethau hyd yn oed os ti heb unlocko nhw trwy'r card flips. It's a bit weird. Rwy heb di really edrych mewn o beth exactly ti cael gyda'r efo continental coins, ond... Yeah. Nhw'n newydd ers I fi chwarae. Yeah. Ond, yeah. Oh, cool. Right. Just edrych trwy like y skills a beth like dwi'n gallu neud gyda ni. Dwi wedi prynu un skill. Perfect. Oops. Hack into FBI. Yeah, sa'n siŵr beth hwnna rhan. Rwy'n methu cofio. Right, ni'n mynd I cael go ar mission arall. Oh? Yeah, sorry fi just edrych ar yr customising o weapons and stuff. 383 perk points available. Nice. Beth fi'n angen neud hynny? Fi ddim yn gwybod. Just like core mode. Oh, ble mae'r... Oh, mae gen I masg hwnna. Dwi'n Donald Trump. Yeah. Nah! Oh, Mae'r mask yn cael ei galw God Emperor. Bow down before him. The Mega 45th mask is an evolved version of the original mask. It symbolises transcendence and catharsis. Brilliant. Wel, fi'n barti fi neu Captain Morgan, literally. Ti di gweld masg fi? Y pain o'i ti cael? Oh, wow. Yw'r un fel yr Môr Leidr. A Môr Leidr? Yeah. Ti'n gweld e nawr? Ar fi'n cael y... Beth ydi assemble mask yn meddwl? Like adio fe i'r inventory ti. Right. Ydy yn like... Yeah.
We're just, are you sure you want to do this? Like, Yeah. yeah, kind of. Ti'n gallu unequip nhw os ti ddim eisiau nhw dim mwy. Okay. Mae botting mouse wedi dweud, mae'r LMG o'r enw KSP yn da iawn, wedi modio efo accuracy and stability uchel, dwi'n siŵr. Nice. Okay. Dwi'n ni edrych mas am hwnna. Diolch, Bolting Mouse. Nice. Rhywun sydd yn gwybod beth yn gwneud hwnna. Yeah, exactly. Well, Owain yn arwain ni, a unrhyw tips a tricks, roi nhw yn y chat, achos mae Ciaran a fi yn noobs hollol yn y game yma. Fi'n wir enjoyo fe, though. Yeah. Mae'r elfen o cyfathrebu a gorfod bod yn stealth-like ar rannau, neu just helpu'ch gilydd yn really dda yn hwn. Yeah. A mae'r just llawn cymeriad yn dyw gyda'r dialog a'r acenion a... Yeah, good. Yeah, mae'n cael John Wick and Scarface. Yeah. Ble mae'r disgusting... Mae gen i, like, really creepy baby ones odd yna fe. Oh, no. Cry baby masks. Edrych ar stream, edrych ar mask hwnna. Oh, God. Oh, ew. Mae'n fod a whole set o, like, baby masks. Mae'n nhw'n horrifying. Oh, mae'n eitha funny. Y guy in the chat yn dweud KSP, mae hynna'n atgoffa fi o Kerbal Space Program. Mae hynna'n am ddim oedd e. Oh yeah, an Epic Games. Ydy e dal yn am ddim? Dwi'n gwybod, dwi'n edrych nawr, dwi'n eisiau. A fi, fi'n cofio Kerbal ti'n Space rhoi... Program. Oedd rhywun di roi lan, Really a ni just ddim di bother roi... Yeah, oedd like just darllen hwnna, I was like, oh yeah. Oh, Dyna yes. rhywbeth. KSP. That's edrych ar un hwnna. Ble mae... Okay. Oh, dwi'n angen mewn gyfnodi. Ah. No. Continue. Dwi'n methu cofio pa cyfrif dwi'n defnyddio. Ble mae e? Dwi wedi miss o fe. KSP. Oh, LMG. Sorry, dim assault rifle. I don't know. KSP 58 light machine gun. Oedd e'n bendan ar Epic Games? Yeah. Mae Divine Knockout am ddim, First Class Trouble a Game Deck Definitive Edition. Oh. Ond... Nice. Yeah. Wedi colli hwnna. Rip. Yeah. Annoying. Oh well. Dwi'n cadw llygaid mas am rai sy'n mwy am ddim ar Steam. Achos gyda'r Steam Deck, fi'n gallu kind of chwarae nhw a gweld os yn nhw'n werth cael, chwarae ar PC wedyn. Yeah. Oh, mae gen i Alien Isolation ar Epic Games. Ooh. Yeah. Alien Isolation yn really good. Bottom mouse wedi dweud, bolting mouse, sorry, wedi dweud, y KSP normal, dwi'n siŵr, di'r gorau. Pa perk decks da chi wedi dewis? Remember rwy'n defnyddio'r criw chief? Perk deck. Pryd dwi'n dechrau stremio eto, dwi wedi cael y game am ddim ar Prime Gaming o enw Lawn Mowing Simulator. Dwi'n meddwl fydd hwnna'n brilliant return string. Oh gosh. Yeah. Mae'n swnio'n brilliant. Oh god. A mae gen i, mae'n ormod o gemau am ddim gyda PS Plus, Steam, Epic Games, Prime. So mae gen i just like boatload o gemau os dwi'n eisiau chwarae. A dwi'n chwarae Euro Truck. Mae hwnna. Yeah, un peth, like, ti'n cael loads o choice o gemau, and it's like, just mynd i chwarae i'r un people chwarae am, like, 10 blwyddyn. Yeah. Stick with what you know. Yeah, just chwarae game a chi'n joio chwarae, fi'n credu. So weithiau chi'n gallu meddwl, bydd hwn yn... Ti'n meddwl, bydd hwn yn stream diddorol, neu mae hwn yn dda am stream, ond weithiau, os chi ddim yn joio nhw, mae'n teimlo fel... Bach o cho. Cho, ie. Yn union. Yeah. So, ond mae hwn wedi bod yn surprise nice. Ond, teimles i fel hwn, achos nes i'n chwarae, beth o e, Left 4 Dead?
Left 4 Dead yw'r un multiplayer ni wedi chwarae. Mae game yna'n really da fel co-op shooter. Mae mwy i hwn, ond o'n i ddim wedi clywed am hwnna 10... Oedd hwnna apparently 15 mlynedd yn ôl neu beth bynnag, a dim ond fel cwbl o misoedd o'n i wedi chwarae hwnna am y tro cyntaf. So mae'n neis pan chi'n cael surprise o game kind of o spel yn ôl sy'n really da, dal yn chwarae'n dda heddiw. Yeah. Nice. Come on, o, ni eisiau chwarae. Fi eisiau Yeah, chwarae. rwy'n edrych am... Dewis map. Come on. Edrych am contracts. Oh, shit. Dwi wedi spill o'r booze. No. Browsingcrime.net. Sorry, dwi wedi tip o'r whisky. Hey, whisky, eh? Nice. Mewn fy mouse mat. No. O, pa well, whisky yw ti'n yfed, o? Actually, sa'n siŵr, rwy'n fi'n just pigol am bottle o'r llawr. Mae gen i cwbl. okay. A just dumpo fe mewn i Swig coke. o fe. So sa'n siŵr beth rwy wedi pigol am. Oh na, mae'n rum, sorry. Mor ladron. Gawa spiced rum. Nice. Nice. Yeah, mae'n neis. Right, beth ni eisiau gwneud? Eisiau gwneud un... Rhywbeth, like, hawdd. Rhywbeth hawdd, okay. Dim, like, insane. Yeah. Similar i, like, y lefel yr un ni just wedi chwarae. Dwi'n meddwl. Dwi'n credu. Yeah, dim ots da fi. Yeah. The hardest one. Yeah, Art gallery, yeah, art. Yeah, fi'n meddwl bod art gallery. gallery. Ar hwn. Oh. Eitha hawdd. Okay. Mae'n an art gallery, just sort of... Oh, don't know. Community? Wait, art gallery yn un community? Okay. Beth yw gwahaniaeth gyda community thing? Dim, mae'n just like community made things. Rwy ddim sylweddoli okay. fe'n community made un. Okay. Jewelry store and have, yeah. Yeah, mae'n probably bron o rai, gyd o rai bein yn eitha hawdd rwy'n meddwl. Normal. Yeah, normal, fine. Neu hard. Dim ots da ni. Yeah, hard. Mae normal yn rhy hawdd rwy'n meddwl. Yeah. Yeah. It's like... Okay. Yep. Amdani. Alright, bought a contract. Bow, bow. Right, so ni gallu gwneud hyn yn dawel. Apparently. Okay. Yeah. Mae gen I suppressor ar y pistol. Yeah. So. Death sentence one down. Damn. Nes I ddim rhoi suppressor. Ah! A dwi'n gallu yn y loadout, though. Nah. Yeah. Oh, no? No? Dim ofyn y hyn, na. Ti'n methu customise y guns o'r screen hyn. Oh, well. Na I just ddim seithi nes bod ni yn y ruckus bit. Okay. It's fine. It's fine. Ball Cael dim os ECM i jam gwneud death sentence one down. No. We've got a lot of maddy. Stealthy's an question. option. Yep. Ciaran, oes gyda ti'r game Rocksmith? Yeah. Ydy e'n game... Achos mae mab fi, mae fe'n 9, a mae fe wedi dechrau chwarae'r gitar. Beth sy'n angen i chwarae'r game yna? Chi'n cael cable, like, proprietary, sy'n just amp fel... chi'n gwybod y plug, chi'n plugio mewn i'r gitar ar y amp. Yeah. So, like, y jack hwnna, sy'n Yeah. mewn i USB. Dwi'n meddwl real tone cable yw'r enw fe. Ond wyt ti'n gallu just rhoi e mewn i Focusrite? You know, fel... Chi'n cael mod i wneud hwnna. Okay. Okay. Dwi'n meddwl mae'n eithaf hawdd i setio lan, so... Ydy e? Ti'n gallu wneud hwnna. Dwi ddim yn cael y steps yn fy men, oherwydd dwi ddim yn cael audio interface, so dwi ddim wedi mynd trwy e. Na, mae'n ffain, ond fi gallu Google o hwnna, achos fi just yn really credu bydd yn un eitha hwyl a good i fe wneud, achos... Wel, ie, mae'n really hwyl. Yeah? Mae'n dda. Mae gen I fel bron 1000 awr yn y game. Wow, wow.
Oh, amazing. Okay. Yeah. Okay. Nice. So Yeah, recommend. Okay. Would you guys eisiau newid i'r lightweight ballistic vest? Oh yeah. Just I lower Light- eich detection rate a little bit. A hefyd yr Li- lightweight ballistic vest. Okay. Herf mae'ch A detection... comically large spoon hefyd. Yeah. Mae'ch That's a detection rate... must have. Yeah. Mae'ch detections chi da yn eitha fawr. Alan Morgan Okay, got no sorry. 23. So Falle beth mae'n... ti eisiau fi wneud? Mae'r machete... Ydy'r... Beth yw'r... Ie, machete ni cael Concealment... ie? 29, hwnna ddim Okay. yn... Na, 30. Hwnna ddim yn... 29 ddim yn much. Ah, beth Okay. hwnna'n fine. Yeah? Alright. Yeah. Really? Mae'r... Concealment Concealment is is on 30. a like It's alertness. only too. 29? Be? Yeah, hwnna'n yr alert. Like, find a detection risk. Lightweight yn mynd o 29 I 45. Ddim hynna. 52. Nope. Mae hwnna'n cool ti'n gallu Yeah. customise o'r soundtrack I fod same as host. Custom Yeah, track. yr un Hwnna'n fi yn really same cool. as nawr. Fi'n offi hwnna. Yeah. Love it. The Pa... comically large spoon. Os dwi'n cael gwared o comically large spoon, dwi'n mynd nôl I 29. Mae'n Oh, yes, dweud stick ar... hwnna. Os ti'n edrych ar eich... pryd ti'n dewis, like, weapon, ar y dde, ble mae'n dweud, like, a stats o weapon, concealment yw'r, like... yw beth sy'n cael effect ar detection risk, so 30 yw'r fwyaf concealed. Ond a lower a score, like, a mwy likely bod person yn gweld e. Ie, beth di'r... Be mae'r comically large spoon? O ie, 26. Yeah. Ond ie. Okay, pa gadgets ydi pa mynd I mynd? Rwy'n mynd I dod ar body bag case, just yn I cael fwy o body bags. Ammo bag o'n i'n meddwl. Ammo bag dim ond really yn dal os ni mynd I bod yn seithi. A ni'n cael y ECM jammer yn y map hyn. Like, syniad da. I'm so far ni Efallai. wedi gorfod seithi am pob un. Yeah. Ond hyn dim ond risk 1, so... Okay. Gath dod o investigation. Rwy'n meddwl bydd just body bags ECM But- jammer yn okay. Neu first aid kit then in lle, neu? Doctor's bag efallai, neu... Alright, doctor's bag. Yeah. Cool. Coolio. Anthony. Did it once. We can do it again. Get in there and It's move lost, that hard. got lost 6 times. Nearly 2 out here. Okay, guys. Get inside and locate the art. We want Alright, the paintings with the red let's... stickers Ooh, on. ni'n dechrau mewn maps. Yeah, Demon V. Right, so... Beth yw'r y tacteg rwy fi'n arfer gwneud ar map hyn efo'r ffrindiau fi oedd un person yn mynd mewn i'r art gallery a wedyn roedd y dau arall un person ar y roof yn edrych rownd ac un person arall mewn yr security room ar y cameras Right. a wedyn pryd o'n i'n cael y security cameras just edrych allan am guards oherwydd os rwy'n cofio mae mwy guards arno fan hyn nac pages ni gallu ateb rwy'n meddwl Yeah, okay, so... Right. Beth ydyn ni'n actually, like, doing? y celf Just unrhyw beth, like, unrhyw beth... unrhyw beth sy'n ar y wal Okay. right so mae'r CCTV room draw fan hyn ble mae'r rwy'n methu cofio ble mae'r peth ar y map hyn y cerdyn Ydy ECM jammer yn agor... Rwy'n Google hyn nawr, rwy'n methu cofio. Mae'n bod yn oesoedd ers fi chwarae. Payday 2... ECM jammer.
Security door. Nhw'n agor security doors ni? Na. Oh. Uh-oh. Ni'n dansio gyda death fyna. Yeah. Oedd e'n sefyll, like, syth y ben nhw. Oh. Ar y glo. Oh. Nhw heb di gweld, like, that's fine. Lucas. Oh na. I agor y security doors efo'r ECM jam a ti angen yn lock, ti angen ace o'r perk deck. That skill tree neu whatever one it is. Ble mae'r blymyn keycard ar y map hyn? Rwy'n methu cofio. Steal the mark paintings. Dwi'n ffeindio fe rhywle. Os ti guys gallu just edrych trwy y roof, y sunroofs i a dweud wrth fi ble mae'r guards. Yeah. Yeah. Ie, mae yna un yn Oh! stafell Pam i fe wedi mynd i edrych? yma. Oh! Mae yna un fyna. Wyt ti'n cael, like, point out a guard os ti'n gweld e? So mae'n... Yeah, os ti'n gwasgu interact, mae'n F ar y keyboard. Yeah. Mae'n highlight nhw. Keep away from the camera. There you go. A wedyn, ti'n gallu gweld nhw hefyd? Yeah, mae'n like Okay. rhoi yeah, rwy'n gallu gweld yr red pethau. Mae fi check o beth yw interactive i munud. Controls. Probably X. Interact. Oh, actually, mae'n tap. Shout, interact. No, shout or interact. Tap or stop AI hold. Yw RB. Not an odd choice. Yeah, mae reload yw X. Oh, Yeah. yeah. Okay. Oops. Oh. Gan ni gwybod sawl guard sydd yma? A dwi wedi gweld 3, dwi'n meddwl? Okay. Oh my god, we've a guard fyna. Oops. Camera. Y gai fyna. Ie, dyna fe. Oh! Okay, dau nhw yn y cornel yma. Trydydd un dref yna, ti'n cael e. I ddaddo. Nice. Lovely. No, nothing wrong here. Just fucking bored as usual, you know? Just wandering around as you Bored. do on patrol. Hwnna'n so convincing. Mae'n Oh, legend this yn can- dyw e. Yeah. Ble yn y bloody hell yw'r keycard? Yn y map hyn. Oes rhaid ti edrych down sight Jesus, i man. edrych ar pobl? Na. Rhaid Google hyn pryd mae'r bloody keycard. Rwy'n methu cofio. Ydy yn ar y, like, front desk? Cos oedd ni'n gweld, like, un person fyna. Fallai. So beth ti'n neud? Ti'n gwasgu F, ond ti angen cael y question mark thing? Na. Na, question mark yw nhw'n dechrau gweld chi. Just hofro dros nhw. A os nhw'n, like, directly yn eich vision. Yeah. Ti'n gallu just- cael red outline. Oh. No, we're good. No problem over here. Yeah. Yeah. Brilliant. Fi'n gallu gweld ti nawr trwy'r to, and that's so funny. Na, does dim keycard ar y desk. Oh, no. Shit. Ooh. Ti di tag o pawb, Ciaran? Mae'n like mynd bant am... Yeah. Oh, die? Oh, right. Yeah. Pob tro dwi'n gweld... Oes na angen keycard. Yw'n meddwl, rwy'n mynd i edrych ar yr
security room nawr. Ie. Ble mae'r... Ys ni'n edrych dro fan hyn. Mae'n gallu defnyddio... Ie, insert keycard. God fan hyn, ar y Ooh. game opposite ti. Mae'n alright. Dyna'r camera. Rwy'n fi'n meddwl roedd un o'r guards cael y keycard, neu roedd y keycard ar y desk. Mae bolting mouse yn dweud, oes na angen keycard actually? Does ddim un wedi cael, dwi ddim yn meddwl. Oh, sugar! I'm detected, so I messed up. Rip. Oh, flip. Oh no! Oh, I'm so sorry. Messed up. O'n i'n trio multitascio, it didn't work out. Yeah. Sorry. Is ail dechrau i gwneud yn... Yeah. Proper. Gwneud yn stuff. Liability, sorry. Oops a daisy. Dim problem. Does dim angen mynd mewn i'r security. Yeah, Five I guess fi ddim really angen mynd mewn i'r security, ond... Yeah, gwir. Mae'n just gwneud yn hawsach i cael rhywun ar cameras. Yeah, fi'n gael trio gwneud e heb. Ti ddim yn gallu lladd pob guard, wyt ti? Na, mae'n ni ddim yn cael pedwar. Dwi'n meddwl pedwar pages cyn nhw'n raise yr alarm. Ond beth os, like, ti'n cael... Ti'n lladd pob un, right? Well then. Well, Yeah, nhw jyst dal yn Maybe dod. a pager. No. Sorry. Instantly, sorry. Sorry. Oops a daisy. Guys. I don't know much about art, but I know what I like. That cell. We're headed back to the gallery. The brochure talks about the cultural importance of art. But more importantly, it talks about dollars. Cornely. Lots and lots of dollars. Did you ready your lan, Ciaran? Oh yeah, sorry. So good. Oedd ni'n edrych yn y pre-planning. Did it once. Paratoi yw popeth. Yeah. Fi'n gweld os ma'n actually dweud unrhyw beth. Yeah, Sy'n helpu. right away feel mae'n map. Okay, listen. You're looking for the paintings marked with red stickers. They got unusually tight security here. A lot of cameras. Even a security room. So do your homework. Okay. Let's do this. Okay. I can't stand up yet. Don't God. Mae'n y perk ti gallu cael efo like a saw blade i gwneud e'n silent sy'n really useful. Ooh. Mae'n eisiau cymryd o allan at least. Oh shit, mae camera right fyna. Ti dweud difri? Yes, a camera there. Oh, rwy'n fi'n meddwl fe'n blymyn dechrau cerdded. Oh, dwi wedi gweld y god arall. Oops. Ooh. Come on. Okay, dau nhw jyst wedi croesi fyna. God, I don't know. Come on, Yeah. Mr. Gord. Do draw fan hyn. A mae yna camera. Yeah. We should lure fe mewn i'r bathroom. Look out. Guard. Oh, come on! Yes, dyma fe, mae'n dod nhw. Cuidado, guard.
Yeah, sorry, boys. Cat gave me a scare. They're evil, Just you a know. bird. Bad luck, cats. It's like, okay, that checks out. Yeah, sure. Sounds alright to me. Stay back. Oh, Fendo drafyn yn hefyd. Dwi'n gallu lwro fe efo'r hand dryer hefyd. Andra. Oh! Ooh, wolf lures. Oh. No, Okay. it's all good, baby. Nothing to worry about. 10-4. shit. Over and out. Roger. Oh my god, 10-4, over and out, Roger. Parry na tyna, oedd yna like, Oh, main hwnna- front door guard. Be? Oh na, Ofares, Ciaran. Mae hwnna'n un o'r guards ar. Oh my days. Ydy hwnna'n yr un i gyn ar ôl? Hwnna. Na, mae yna dau arall at least. Oh, right. Rwy'n gweld cered rwnd. God. Okay, mae security room wedi symud. Rwy'n o'r rhain y cael coch arnyn nhw. Nope. Mae'n intense. Yeah, Yeah. super tense. Oh! Sut oedd e ddim yn gweld fi? We've seen. Oh. Watch the camera, we. Oh, y camera also. Hey, watch it. Oh my god. What? I'm in a camera fyna. Sick. Carry hwnna. No. God, mae dim o rhain cael... Okay, mae un fan hyn. Camera, watch it, okay? Wyt ti'n cael... Oh ie, ti wedi pigo Yeah, lan o... mae gen i un. Oh, lovely. Right, so ble mynd fi i- angen dod nawr? Fi di cadw mas o ffordd, ddim sabotage o pawb. Ond, be ti eisiau fi wneud? Just cadw edrych allan am guards os ti gallu. Okay, Neu dim os prob. ti eisiau pigo lan y paintings rwy'n tablu ti allan. A cymryd nhw i'r Okay. fan. Yeah, okay. So ti'n taflu nhw mas o'r prif mynedfa, ie? A bwys, ie, ar gweilod y grisiau. Yeah, okay. Oh, Oh! newid. Ydych chi'n mynd i... Oh! side yma. Camera? Na, dau Oh guard. no, dau nhw. Keep away from the Ah, camera. camera. Look out. Guard. Oh! Cuidado, guard. Shit, mae'n camera right fyna. Ah, mae'n lasers dros y doorway hyn. A guard. There's a guard. Be careful. Camera. Sut ydyn ni'n wneud hynny ta? A security room. Stay off that. Oh. Ah, security room yn tu ôl y drws efo'r bloody lasers. No. What? Hey, there's a camera. Ydyn ni'n angen, like, dropio lawr trwy'r... to fan hyn i wneud hynny? Na, by fi gallu mynd rownd y ffordd arall. Oh, right. Cuidado, guard. Be mae fe'n dod? Yes, i mar. Whoo. There's a guard. Okay, mae'n mynd dro ffona. Ydw fi gallu taflu hyn lan? Gallu trio. Yeah. Oh! Oh! Ydw i'n gallu pigo fel lan, like, mid-A? Fallai. Camera, camera. Ti'n right, hold on. Ti'n gallu cael hwn. Oh! No! Once more for luck. Yes! Oh! Okay, Morgan bleu ti. Yn y bush yn aros am y things.
O, mae'n un o flaen ti. Gweld mae'n y Ocê. cylinder ar y llawr. O, hwnna yw e, fe? Yeah. Okay. Ei, croeso i'r stream, Fanny Curve. Oh, funny curve. OK, mae gen i painting arall, Ciaran, os ti eisiau. Brilliant. O, oce. Dwi'n taflu hynny. Gallu- Oh. Ie, unwaith oeddech chi'n bron just like syth ar y top. Oce, cheer to. Ooh, one more. Oh, pff. Oh, what was that? Come on. Button anghywir. So, fi'n cario fe i'r fan ble mae clover, ie? Yes, lovely, yeah. Gweld ble mae'n dangos, like, briefcase mewn. Kill. Sgwar dotted. Oh, shit. Oh, No! Be? oh no! Beth? Wyt ti gallu neidio lawr, Ciaran, neidio lawr? Ie, Ateb y page fe, gyflym. Oh no! No! Oh, damage. No. Shit. Oh, ni'n bron wedi neud hwnna. So be ni fod yn neud nawr? Ni'n locked mewn. O, na I pick o'r lock o'r tu fas. Yeah, os ti gallu. Okay. Fucker. Drop it. Okay, a front though, a front way, ddim y ffordd arall lawr y side entrance. A front entrance ar agor nawr. Nice. Well, here come the damn cops. Right. Dwi di roi, dwi di cael hostage jofyn yn un o'r security guards. Beth di'r amser? Right, ni'n drillo mewn i'r security room, Morgan, so ni'n gallu agor it. Okay. Na, rydw ddim wedi dod o bloody... Responders, coming in hard. Dig in. Right, nhw'n mynd dod trwy'r roofs i ni. Oh, okay. Ol... Ond nhw'n Ma' 'na- mynd trio, fi'n mynd i stopio nhw. Ei, Morgan, mae yna dau painting ar y roof. Okay. O na, mae'r van wedi gyrru ffwrdd, never mind. Oh. Yeah, mae'r getaway van wedi... Getaway. Yeah, ni'n angen, like... Oh, mae yna paintings ar y roof, yn un? Yeah, just... ni gall gan nhw fan'na, rwy'n meddwl. am Okay, nawr. fine. O na, mae'r getaway van dal fan'na. Yeah, os ti gallu, like, cymryd nhw'r getaway van. Heb cael ei seithi gan y heddlu. Oh, fi'n cario painting yn barod, though. Trio taflu ar y llawr, like... Oh, fi'n gallu gweld y getaway van. Sut fi'n taflu? Oh, yeah, fan'na. bloody... I'll yeah. dechrau. Bloody drill. Come on! Gyda ni. 69 eiliad. Taflu fe off y roof, though. O na, fi ddim angen. Fi gallu just taflu fe mewn y van. Sorry, fi'n bod yn stupid fan hyn. Os ti'n tafu nhw gyd i'r llawr, mae'n cymryd llai. Right, un mewn. Mae un 15 mewn. grand. Not bad, is it? O, dys na ddim grapple neu neidio. Mae rhaid i chi mynd o gwmpas y ffordd hir, ie? Yeah. Pob tro. O, Pryd ti'n cael bag, Breaching the wall. They're blowing the wall? Fi'n mynd i just canolbwyntio ar cael y paintings yn y celf yn y fan yna, ie? Okay, dwi'n awr dechrau yn drill. oh shit! Nhw di blast o twll yn y wal. Ble? Draw fan hyn, nhw di... Oh god! Beth yw'r grenade? Dim siwr, dwi di rebind nhw. Ei. Mae hwnna'n cyffroes, though, yn dyw e? O, carry'r game, Oh, Christ. Beth oedd hwnna? Oh no! I'll check. Oh,
security's open. Nice. Enemy helicopter inbound. Uh-oh, police chopper. No, do you view, how do you click a view camera? It's just stuck on a view and a... Connecting. 299 seconds. Oh my god. I'm a override. Yes, see. Priest, hold on. I'm sitting here. Well, let's see how far allan fan hyn nhw wedi like blast o twll on Yeah. Bam. That's the doors. I'm still working on the paintings. Yeah, some... Mae'r... Oh, Just hip there. reloaded. Being... Oh, sugar. Oh my god, mae hwn yn tense. Gyd yn y maes parcio arno fi. A fi ddim yn credu fi'n mynd i curo nhw. Mae yna gormod o nhw. Oh, sniper! Ah! Pam oedd fi ddim yn defnyddio bloody ECM jam o fi? Silly. That's a bit Oh, of fi lawr. Nice. Custody in 20. Dwi'n dod mas i helpu. Edrych ar Clover a gwasgu'r interact button a bydd hi'n dod I ti. Oh, mae hi already yn. Just gadael AI mynd I fe. Mae'r AI yn mwy tough. Mae'r AI yn gwybod beth yn neud. Yeah. Yeah. Oh, okay. Right. Ti eisiau fi dod mewn? Lan I ti, os ti eisiau. Go on now. Wyt ti wedi rhoi pob paint yn Yeah, area? popeth yn... Okay. Nice. Yn credu, anyway. Popeth fi gallu gweld, popeth oedd ar y to. About 200 So- eiliad ar ôl ar y blymyn tan y bars yn mynd lan ar y paintings. Right. Oh, I got clywed taser rhywle. Yeah. Ble mae e? O, Dwi'n fan'na. eisiau edrych ar y controls. Hold on. Mae'r magazines yn rhy fach. Fire weapon. Use throwable 3. Okay. Pwy dywysiodd hwnna? 3. Rhy... Yeah, nawr ti'n gwybod pam rwy wedi rebinder like bron. Yeah. Yeah, mae wedi rhoi hwnna ar mouse fi. Oh. Well, you came out on top, and that's the important thing. Now patch yourselves up and get back in the game. 120 seconds. No. Can't treat egg. Mae'n teimlo mor hir. Yeah. Oh. Oh, Ah, na wel, ti. ni'n cael hyn. Gweld, does dim, like, un ar hard. Does dim dozers, neu... Na. Yeah, mae'n lot. Yeah, ond ti yn cael tasers ac snipers. Okay, cant eiliad ar ôl nawr, guys. You, shield. Nice. Fantastic. Yeah. Gweld, y paintings efo'r sold stickers ar nhw, hwn yn o rai ni eisiau am ryw reswm. Okay. Sold. A dim ond rai mewn y stafell hyn sydd ar ôl. Faint sydd actually ar ôl? Yeah. Oh. Damn. 1, 2, 3. Oh, mae'n like 3 mewn fan hyn. 4! 5! Mae'n 5 mewn fan hyn, yes I mar. Oh, what? 60 eiliad. I'm checking mine to disable the barriers, yeah. Ni kind of arse on that. Yeah. Gen trio. Fuck you, taser! Ah, treat again, yeah. Let's go. Beth yw'r sŵn hwnna? Sorry, rwy'n just rhoi ECM jam lawr fel laugh. Oh, okay.
O, fi'n gallu gweld pa mae ti eisiau un yn y CCTV room nawr. Yeah, I have to gallu gweld popeth. Popeth. Oh. Okay. Un done. Nice. Right, dim on a rai sy'n cael yr sword sticker arno nhw. Okay. Right. Oh yeah, dim ond chi'n gallu neud hynna. Dim ond un ti'n gallu cario o'r un pryd, ydy e? Alright, okay. Ti'n redig amdano fe? Yeah. Okay, oops. Neu hynna gyd yn nhw? Oes na sniper? Na. Ho! Oh wait. Dim mas o chwech. Hynna'n un... Oh, dwi heb reload. Dwi'n angen reload. Oh no! Yeah, ni cael holl paintings o'r wal i yna. Na. Fi lawr. Damn. Oh, sorry. Hon am ti, Clover. Just stuck. Diolch beth am Clover. Okay. Oh, na. Ti'n gael dod i'r fan now, Morgan, os ti eisiau. Alright. Oes e mwy i gario? Na? Na. Nhw gyd ar bwys y fan. Alright, okay. Fi'n mynd o. Boom. Just neidio mewn wedyn? Yeah. Alright, ni gyd fod yn y sgwar. Yeah. Lovely jubbly. Very good. Roedd hwnna'n nice. Nice iawn. Expertly done. Nice, un syml. Pictures for this stuff. Yeah. Did great, gang. Balance plus 512,000. Hwnna'n ffantastig. Nice. Easy. Sut mae pawb yn teimlo? Ydych chi'n wedi blino nawr? Neu ydych chi eisiau mwy? Fi'n gwybod mae'n addictive y game ma. Mae fe just mor fel cyffroes yn dyw e. Yeah. So, Just gallu fi'n chwarae gwybod. hyn. Let's speed up. Fi eisiau gweld pa goodies fi di ennill. Ooh, pick a card. That one. Come on, rhywbeth da nawr, please. Yeah. Oh, Maybe. beth y mask. Mod. Oh, weapon mod. Weapon Extended mod. mag. This is Nice. a Halloween item. Frank. Frankenstein. You serious? Fi just gyda Frank. Just mask? a random guy. Yeah. Oh my god, that's rubbish. Dim ots da fi pa mask fi'n gwisgo. Ah. Gadyn. Rwy'n fi'n cael yr weapon attachment o no stock. So rwy'n gallu cymryd stock bant o gun. No way. Wow. Yeah, brilliant. Ti'n chi wedi colli mwy? Yeah. Ti'n wedi ennill unrhyw beth. It's like, oh, well done. Mine? Yeah, so fi eisiau sabotage fy hun. A bod yn fwy gwan, yeah, good. Oh, anghyfredaru. Mae yna raid ar y safe house fi. Now, Right. beth mae'r safe house raid yn yw ti just angen byw trwy three waves o police yn trio raid o'r safe house. Mae just basically shoot 'em up game mode. Just gwneud hwnna neu actual heist. Yeah, neud hwnna. Dwi'n meddwl. Yeah? No? Yeah? Yeah? Morgan? Yeah. Yeah, fi'n hapus, mwy na hapus. Swnio'n awesome. Cool. Yeah, that's gonna be hard. Yep, hard. Ring there was hard. Nice. Amdani. Dwi'n level 26 nawr. Dwi'n mynd 26 level mewn un session. Yeah. Nice. Right, get our big boys fan hyn, a big dog, oh, big O-dog. Big O-dog! Yeah, rwy heb di mynd lan bloody level eto. Rwy'n dal 56. Oh, it's scaling this. Yeah. Insane. Right, armor up.
rhoi eich armor fwyaf, I don't know, cael eich weapons fwyaf. Dwi dal yn loadio mewn. Dwi mewn infinite loading. Oh no. Bob's coming. Mae'n symud, so dylai fod rhywbeth yn digwydd. Neu dweud timeout. Mae'n just dweud join in. Yeah, un fi just yn dweud not ready. A Yeah, mae'n dangos y save. Oh, right, okay. it's Fi fine. di load o mewn. Dwi jyst yn good. cael screen D gyda Payday 2 yn y top right. Loading. Oh no. Okay. Gyda y man. cylch yn symud, So mae yn loadio. Oh dear. Mae'n leitho. Rhywbeth, mae'n trio anyway. Ie, mae'n just dweud join in I ni am ti. Oh, Yeah. no. Oh, no. Eisiau mynd Ti mas isio, i ie, ddod mewn? Ie, ti o... Os... Rwy'n meddwl dim ond... Dim ond Ciaran angen. Yeah, Okay. Mae'n i Alt F4. There we go. Steam. Library. Come on. Bow, bow. Ydyn nhw wedi gwylio yr web series Payday 2? Na, fi heb. Fi di clywed... Fi'n cofio ti'n siarad amdano fe, though. Yeah, mae'n really good. Ydy e? Yeah, Okay. mae'n like Oh, pryd ni'n aros I Ciaran am un o fi'n just ffeindio fe. okay. Dwi just wedi launch fe eto. A dwi'n cael yr un eisiau... Oh no, okay. Os rhaid ni gwahodd ti eto, neu ti'n gallu just rhoi join game? Mae just gallu ymuno, join game, dwi'n meddwl. Oh, nice. Oh, ti'n gallu gwylio... Mae'n ar Steam? What? What? Mae on, what the hell? Mae'r web series ar Steam. Ti'n gallu gwylio fe? Nice i gwylio fe then. Sick. Na. Yeah. Add the web series to your account. O, mae hwnna'n un dda I fi wylio ar y Steam Deck pan fi yn y gwely. Yeah. Yeah. Bydd fi'n rhoi'r y link yn y Discord. Oh, Bydd fi'n yeah, anfon I yeah, ti. yeah. Oh, yeah, bydd hwnna'n clas. Yeah. Sut ydy hwnna'n gweithio? Mae'n just cael... Rwy'n meddwl roedd hwnna'n mewn y phase ble roedd Steam trio cael mewn y streaming market. Oh, right. Yeah. Ond Oh. roedd e ddim yn mynd yn dda. Na. Na. Fi'n anghofio am hwnna. Dwi'n cofio chi'n gallu prynu soundtracks ar y Steam. Yeah. Mae gen I fel 3 soundtrack and like a tab hynna. I was like, oh, yeah. I remember when they did this. Yeah. Nice. Ooh, heavy Hilarious. ballistic, Yeah. Yeah, Morgan newid I heavy ballistic armor. Ooh, Alright. sentry gun neu ammo bag. Ammo bag, bydd fi'n dweud. And comically... Actually, bydd fi angen ammo bag? Yeah, ammo bag. Ydy flak jacket yn gwell na heavy ballistic? Oh, yeah. Flak jacket. Pa'n ydi flak jacket? Yeah, flak jacket on. Yeah, na I defnyddio hwnna then. Yeah. Cool. Doctor Nice. bag. Yeah, dim byd arall, really. O, falle na I defnyddio ammo bag yn lle doctor bag then? Na, bydd fi'n okay os ni just efo un ammo bag. Mae mor gymaint o heddlu'n dod mewn. Ti just Yeah. gallu Oh, pigo okay. lan ammo o nhw hefyd. Ah, okay, okay. Alright. This is your Danny. home, guys. Don't let the cops invade it. You've got to fight them off and stop them from taking your hard-earned money. Alright. Hard-earned money. I can do that. Honest job. Grab any money bags. Come on then. Right, bydd fi'n I'm rhoi Danny. doctor bag mewn y... They're deploying on a nearby roof. I got a medic Le- bag. Ble ti'n rhoi medic bag? mewn y Oh, pizza wow. box. Yes. Fuck you, shield. Yeah, baby, got a shield. Wyt ti just wedi defnyddio'r doctor bag? Na, fi'n trio rhoi un lawr hefyd. Alright, so... Fi'n rhoi un fi lawr, sorry. Just rhoi o... Yeah, rhywle arall, os mae ddim yn ffitio. There you go, doctor bag. See, dyna beth o'n i'n trio Nice. neud. So, fi just gweld cilch yn mynd rownd, I was like...
Did not feel already? Oh, fantastic. Oh god. Dwi'n casar riot shields. Yeah. Oes na fe grenade neu rhywbeth rhywun gallu taflu? Oh, damn. Yeah, mae gen i taser. grenade. Ti just angen redig runes nhw, basically. Is Yeah. it? Okay. A nhw'n eitha araf o trwy rownd. No, nhw'n dod trwy'r to. Oh, na. Stuck Ta-da! too fast now. Hey, Ciaran, Oh, wyt mae'r ti'n... cash ni man no. Yeah. Wyt ti'n ddad unrhyw chwaraeon? Dyna cwestiwn i ti. Oh, na. Dim o gwbl, ti'n retro guy fel fi. Yeah. Yr unig un oeddwn ni'n chwarae, like, adol oedd Overwatch. Ond dwi heb Oedd e? chwarae yna mewn, probably blynyddoedd nhw. Okay. As mae Owain di cael lle yn cynrychioli'r dreigiau, region dreigiau yn Rainbow Six Siege. Oh, tri nhw! Yeah. Oh god. Oh my... Ble mae'r taser? Yeah, so... That's cool. Ni'n balch iawn o ti o. Oh, ie, mae'n mynd i bod yn diddorol. Oh, yeah. Mae popeth i ymwneud gyda unrhyw aelod o YnChwarae wastad yn diddorol. Ond mae'n gwell bod yn diddorol na diflas. So, dyna fi. Ie, gwir. Mae bywyd yn diddorol os ti'n cymryd siawns a neud stuff diddorol fel na. Pryd oed ti'n mai cael y game yn cyntaf? Dim clem. Bydd... O, wythnos yma, di Mawrth, efe? You've marathon, Yeah. Yeah. Oh, roedd dim byd ar yr... Dwi'n fi bod yn mor gan y gwybod chi ddim. Mae'r wefan ac y hwb peth fyna, ddim yn dweud unrhyw beth. Na, dwi Dwi'n ddim. edrych ar y eSports Wales y gwefan nhw, a mae'n bach, angen bach o update. Yeah. Cytuno. Na i roi'r feedback yna i John. Mae rai tîmau yn dweud mwy wybodaeth na rai gwahanol. Ti'n siarad am y hwb? Sa'n gwybod. Y peth... Just a wefan, popeth. Yeah, wefan eSports Wales. Yn nhw'n cael, like, tîmau ia. Ie, beth oedd digwydd? Na, mae hwnna wedi stopio. Mae wedi stopio. Mae hynny dal ar y wefan. Right, dyle fe cael ei clirio mas. Like, beth oedd digwydd i ia tan? Roedd... So peth cyntaf, like y tro cyntaf rwy'n clywed rwy'n wedi mynd, oedd mewn yr... y New Year's... Y llythyr yna, yeah. So beth sy'n digwydd, o beth fi'n... Falle bydd rhywun gallu cywiro fi, a sy'n gyda mwy o manylion, ond beth fi wedi clywed yw... Maen nhw'n mynd i defnyddio'r Welsh Esports League nawr, a'r Welsh Masters, fel scouting thing ar gyfer y tîm cyntaf. So does na ddim ia a tân bellach, achos nhw'n mynd i defnyddio y fformat yna. Mae hwn yn mynd i bwydo'r tîm cyntaf. Right. So yeah, dyna fe, really. Cool. Ond mae'n gyffroes, achos mae'r syniad yn gret o cael fel league, a wedyn chi'n gallu scouto'r goreon o hwnna i chwarae i Cymru. Ie. Gawn ni weld. Wel, sut mae'n mynd? Mae'n diddorol. Yeah. Fydde i'n hoffi, like, i bod yna dda mewn gêm fel hwnna. Dwi just ddim yn cael ei skill. Na fi. A fi. But ti yn. Chwarae. Yeah, ti'n chwarae, ti'n gorfod cael y sgil. Whether you like it or not, you do know. Yeah, ti yn mynd i cael y sgil. Oh god. Ti'n mynd i cael y Wel, tro diwethaf rwy'n chwarae ranked oedd 2 blynedd yn ôl. Oh, well. Parabellum. Yeah, so rwy'n yn chwerthin pryd rwy'n person dweud, oh, we'll just use standard strats. It's like, oh, well, a standard strat... Stranded 2 years ago? Standard strats sy'n 2 blwyddyn. Shooting Yeah. Di! Unrhyw'n just gofyn i, a bydd y... Yeah.
Yeah. Unrhyw un hoffi well, 2020 strats, unrhyw un? Yeah, perhaps bydd hwnna'n, like, bydd yr enemies ddim yn, you know, expect Ni ddim yn yr disgwyl old e. strats, you know? Yeah. Yeah, byd nhw'n galw ti the old school hero. Old school. Yeah, bydd fi just chwarae, like, this wall didn't used to be here. Ar y map. Not in my day. Oh, na. Yr unig peth roedd really ddim edrych ymlaen i yw newid y skins a pob operator fi. Really? Yeah, oherwydd roedd meddwl y rules e-sports rules am Rainbow Six yw Os e? ti methu dynofio skins. What? Cael gwared o pob... Wel, mae angen bod y vanilla skins neu'r Pro League skins yn unig. Ac dwi di newid y skins ar like pob operator. So hwnna'n mynd i cymryd fi In the game now, like 3 days. couple o, like, hanner awr I just newid y skins. Ddim Ti'n edrych gallu ymlaen. pre-newid nhw cyn? Yeah. Alright. Ond mae just mynd i Cael fel cymryd dau ages. cyfres. A wedyn rhaid angen cymryd troi nhw nôl pryd yn gorffen wedyn. Yeah. It's like, Yeah. Ond dim ond 4 wythnos yw, Ed? yeah. Yeah, dim ond 4 wythnos yw, Ed? I know, So- just, ond mae just effort in it. First world problems, Owain, Jesus. Pam does na dim button? Methu talu like- bills, neu methu neud pethau cymryd. Oh yeah, gorfod newid skins fi. Oh, come my on, like, god. it's disgusting. Pam does na Oh, just God. button I just, like, toglo nhw bant ni? Yeah, Oh, mae hynna'n tasered. bach yn weird. Ah. Come on. Neu option ar y custom game I dweud, you know, force o pawb I dynofio vanilla skins. Yeah, fel e-sports mode. Yeah. Yeah, syniad. Come on, Ubisoft. Bloody hell. Neu cael option pan ti'n, like, mewn game I dewis y skin, fel, like, Overwatch yn gwneud. So, pryd ti'n dewis y cymeriad. Sa'n cofio, sa'n meddwl ti gath. Sa'n cofio. Yeah, dwi ddim yn gwybod unrhyw beth am Siege. Dwi wedi chwarae unwaith, gyda ffrindiau sydd wedi chwarae am 3 mlynedd. Just cerdded around. Ooh, what does this button do? It was absolutely awful. Yeah, mae na dau map newydd, Ryan. Oh, taser. Pwy sy'n Dusky. taser fi? Y taser. Mae gen I bach o lag fan hyn. Y waves yn mynd am amser hir. Yeah. Oops. Sorry. Oopsie Wyt ti days. mewn car fanna? O na, sorry. Nes I mynd heibio car, tegan, oedd yn edrych fel oedd y car yn symud, ond fi oedd yn symud. Ti'n fel y perspective thing yna, oh my god. Right. Yeah. This cow is far away. Ti'n gweld hwnna? Yeah. Ar Father Ted. Father Ted, yeah, oedd e exactly fel na. Right, fi'n helpu Ciaran sy'n ei cyfrio. Yeah. Yeah, oh, mae boi arall yna hefyd. Ar awn ni bron wedi gorffen wave 2. Nice. Good. Faint o wave sydd? 3. Yeah. This is Kevin landing in riot shield, a burger and a comically large spoon. Hey, ni di gwneud wave 2. Nice. Oh, I'm in for them. Oh, it's fine. Right, angen pigo fyny ammo. Oh, no, no. Dwi angen magazine fwyaf fan hyn. Mm. Mwyaf. Mwyaf, yeah.
Yeah. Tomato, tomato. Why'd you call shields then? Boom! You, shield. Whee! Yeah, no. Oh, Oh, hello. fall off now. Bye. No, nice grenade. Nanya. Sit back. Oh, hello. Taser is dead. Whoa. Long live the king! Ah! The taser is dead. Long live the taser. Yeah. Well. Oops. What was a chwerthin, like, faint o heddlu sy'n, like, dod mewn ar gêm hyn? Yeah. Yeah, man, Like, faint o'n i'n ridiculous. lladd? It's like, ydy lladd, like, fwy heddlu na sy'n, like, mewn y gwlad. Yeah. I took care of that shield, fuck. Mae'n just yn clonio mwy. Yeah. High voltage. Taser got fucked, mate. Yn dod, i jyst angen nôl. Oh, nhw'n dod o'r top. Go, grenade. Oh, damn. Don't want to cymryd dau hit or... Taser, taser blade ti. Mae rhywun yn taser fi. Ah, yeah, bugger. Got him. Good, diolch. Get stuck. Taser. Rwy'n taser yn taser fi. A harf pryd mae taser yn taser. Mae'n gwneud ti seithi. Rwy'n just Yeah, just blast like, o kind of grenade. summoned, you know, yeah. mewn I gwyneb fe. Oh, yn y cymryd Oh, grenade. un o'r bags ni. Oh, what? Un o'r money bags ni. Trio dweud arian. Oi. Oi, paid, mae hwnna'n un fi. Hwna'n arian ni. Arian fi. Rwy'n fi'n gweithio galed I cael arian hwnna. Diolch yn fawr. Yeah. Come on. Ti'n taflu grenade lan o e. Hwnna'n syniad da. Nice one, Ciaran. Oh no. Taser is dead. They're deploying on a nearby roof. Patch myself up. Syniad da. Oh yeah, mae gen I ammo bag os ydyn dwi'n angen. The taser is dead. Kill the taser. Got the taser. Dwi'n edrych ar like a Ferrari fan hyn or a Lamborghini. Completely missed the person behind it. Fucking electric. Oh, fuck all of you. The cops are withdrawing. Yay! Make sure no one knows what happened here. Yes, let's go. Bane's like, Iawn. we gotta make sure no one knows what happens here. I'm gonna make a call. yeah, good luck. Trio clear hwnna dan. Mae na, Oh my like, God. 10,000 heddlu wedi marw fan hyn. I know, yeah. No one will know what happened here. I know. Oh, I'm mad.
Ie, mae goffa fi o Breaking Bad a Better Call Saul, ple mae nhw'n gofyn y gai yna, oh, what's Mike his name? Ehrmantraut. Mike Ehrmantraut i just glynhau popeth fyny a sort o popeth. Yeah. Ie, mae cymeryd e mor bwysig i'r, wel, doi gyfres yna. Alright, Oh, pwy... nah. Come on, come on, come on, come on, rhywbeth da. Dim masg eto, money. please. Let's go. Rwy eisiau'r Cash masks. bonus. Oh, nice, nice, nice. Weapon mod. A3 Tactical Foregrip. Nah. For the ooh-ah rifle. Arr. War. Wow, 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 wee. Ooh, yeah. Yeah, Ooh, yeah. right. Oh, yeah. See? Per munud 11 nawr. Be chi'n meddwl, boys? Amser am un mwy heist. Ah, go on, then. Yeah. O'n why i'n not? aros i ti dweud hwnna. You've twisted my arm. Ah, go on, then. Ah, go on, then. Ti eisiau gwneud Amdani. y classic First World Bank o'r Payday cyntaf? Alright, achos ni ddim yn gwybod unrhyw beth am hwnna, so yeah, Yeah. go, 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 go. Normal neu hard? Fi ddim yn, dim os o fi. Yeah, unrhyw beth. Hard it is. Extreme it is. No. Mayhem. Impossible. Okay, dyma'r levels, difficulties ar game hyn. Normal, hard, very hard, overkill, mayhem, death wish, death sentence. No. Nah, Hard, please. Yeah. just hard and digon. Bydd y contract hyn yn costi fi 750,000. Yeah. Ooh, werth pob ceiniog. Right, ydy unrhyw un eisiau rhoi, like, unrhyw un wedi unlockio silencers neu unrhyw beth. Bolting Ross Oh yn yeah, dweud fi eisiau overkill. trio neud hwnna. Sut ydw i'n neud e, ddo? Right. I'm mynd i'r inventory. Oh, modify weapon, fi gallu gweld e Yep. nawr. Oh, Neu mae ddim yn double-click. gadw fi. Ti ddim cael silencer unlocked? Oes gen ti unrhyw continental coins ti gallu gwario i unlock y silencer? Ble bydd y silencer? Pan fi'n mynd i Right. mod weapon, Barrel EXT. A wedyn... yeah. Oh, not available. Ie, ond yr un sy'n... Oh yeah, mae yn ported compensator. Na, dim Yeah, compensator. Compensator ddim yn silencer. Oh, I don't know then now. Suppressor. Rai sy'n cael ei galw suppressor. Na, mae'n dweud not available. Yeah. Oes gen ti unrhyw continental coins? Ar y bottom left, mae'n a spade. Yeah, mae loads. 207... Oh, spade? Oh, 41. 41. Nice. Yeah, prynu efo continental coins. Gweld ar chwyth. Pa'n sy'n I- gorau, low I- profile or medium... Neu... The bigger the better suppressor. Sa'n siŵr. Alright. I just trio'r un medium suppressor then, yeah? Yeah? Alright. Maybe? Yeah, maybe. Yeah, fi di neud e nawr. Cool. A ti equipo fe? Yeah. Nice. Definitely wedi equipo fe. Like, o dan eich pistol now, ar eich inventory, mae'r silencer little icon wedi mynd yn gwyn. Beth mae'r silencer icon yn edrych fel? Edrych ar stream. Rwy'n like circle o drwy'n fe. O na, yr un canol, yeah? Mae heb mynd yn gwyn, though. So mae ddim yn equipped. Sut fi'n neud e? Modify weapon. Dewis y Right. thing, a wedyn mae'n dweud craft modification. Okay, wait a Ar y sec. fi. Modify weapon. Mynd i barrel. Mynd i craft modification. Yeah. You're about to add... Yes, equip nawr. Nice. Oh, mae fe'n gwyn nawr. Great. Excelente. Ah, yes, i mewn mae. Bolting mouse wedi dweud First World Bank Overdrill. Na, ni ddim yn gwneud ar overkill. Overkill, okay. Overkill. Dim diolch. Typo. Na. Na, ni eisiau fe realistically Yeah. fi'n gallu ennill. Wel, mae'n a siawns. A fi'n eisiau dod o gun drill saw efo fi, ydw i eisiau.
Un o'n gwneud. Silent motor, fast motor. Rwy'n confused. Beth di hwnna'n gwneud? Hwnna'n... Oh, wow. Saw. Yeah. Oh, Oh. nice. Right, Right, hwnna'n melee weapon. ti'n dynafio fe i, like, mynd trwy bars a stuff. Ah, okay. Oh yeah, Nid i kind lladd of bobl. and a paintings thing, yeah. Dwi'n cofio. Yeah. Ar y chelf. Oh, rwy'n wedi cael a silent motor equipped. Oh, my, right, okay, never mind. Very cool. Na. Mae fe angen e. Rydym fy meddwl mae enw lockboxes ar y map hyn. Rwy'n methu cofio. Right, pawb barod, cael ei inventories good? Yeah, hapus. Probably. Yeah. That's Rihwyr right. nawr. Yeah. Maybe. Actually, Actually, no, sorry. Pawb eisiau newid i'r vest, lightweight ballistic vest. Yeah, Okay. dwi'n neud hwnna. Oedd hwnna'n rili peth dwi wedi newid. Nice. Yep. They're going to help us once you're in there. Cool. It's loud, or you can take it softly. Up to you. Right, so ni eisiau trio gwneud e'n dawel. Yeah, so... Yeah, that's good. Beth dwi'n angen? ECM jammer? Ydy hwnna? Dwi di pigo un lan, ond... That's... Yeah, os ti'n cymryd ECM jammer te, Okay. bydd fi'n cymryd... Beth ti'n cael, Morgan? El Verdugo? What? Oh no, sorry. Beth ti'n gofyn nawr? Oh, Dr. Bag. Beth Sorry. oedd Dr. Bag. Oedd hwnna'n fel machete. Oedd hwnna'n machete. Right, Oedd like, enw'r machete, okay? cast a curse neu rhywbeth arno fi. Alright. Ddim siwr. Beth, Dr. Bag? Neu Yeah. body bag case? Neu Dr. Bag ammo yn fine. bag? Yeah, Dr. Bag, yn yeah. fine. Okay. Yeah. Yeah. Stealth is an option. Okay, good. Coolio. Oh. Right, ready o lan, bryd ti'n barod? Alright then. Hard. Over there, the first row bank. Okay, get out and get to work. Delay hwn. Dwi'n cario emoji fan. Ble mae'r Mr. Earth skin yn y game hyn? Yeah. Mae'n siŵr bod Mr. Earth efo gun. Os gwelwch yn da. Yeah. Mae'n amser iddo fe gael. It's about time. Yeah, Mr. Earth breakdown. Right, you're going to need the manager's key card. I just tried to walk into the window. Sorry. Now find our manager's key card. Find the bank manager and get his key card. Oh, dwi'n meddwl dwi wedi neud hwnna. Yeah, dwi wedi chwarae hynna yn yr original, dwi'n credu. Really? Yeah. Ah, cool. No, naeth e cyfres yma pasio fi heibio yn llwyr. Ond o'n i bach yn scared gyda'r masks a stuff pan ni tyfu. O'n i fel, oh, ma' hwnna'n eich bach yn... A bit too much i fi. O'n i bach fel, o na, bach realistic i fi. O, ti'n iawn. Uh-oh, fi'n stuck nawr. Mae security guard fan hyn, a fi ar bwys desk. Watch out, guard. I can see that. Cuddio tu ôl i plant. Like, planhigyn. Yeah, dwi'n meddwl mae'n actually, like... No, okay, oh, fine. Just gathered mass, yeah. Oh, okay. Oh my god! Ooh. Guard hwnna, like lit just cymryd blwyddyn sidestep. Syth i fi. Yeah, mae'n yn stodge then. Okay. Ni gyd mynd lan. Yeah. I'r un pryd, ddim yn amheus o gwbl, ydy e? Jeez. The manager will likely be around the back.
camera. Spend much time with the plebs. Black suit, balding. Oh my god, mae gyda ti cocaine dros gwyneb ti, Owa. A dyw hwnna ddim bod yn suspicious. Rwy ddim yn That's suspicious. brilliant, Oh, isn't it? yeah, Ti'n let's mynd i go. bank. Woohoo! Let's Woohoo. go! Llawn egni, woohoo. Oh Fi'n shit. siarad as if fi'n gwybod beth Are you hyn yn y mae fe bank i bag? sniffo cocaine, but yeah. Dim ond be fi di clywed. Meddwl rwy ffeindio bank manager. Yeah, mae'n edrych fel. Yeah, mae'n person Okay. pwysig ar Pawb, ffôn. ti dau edrych allan am guards. Okay. Rwy'n mynd i Dyna cael y ni. bank manager. Mae'n a guard. Let's have some fun. Oh god. Make love to the fucking ground, man. Get down. Gweiddi hynna. Paid o poeni. Yeah. I got the key card. Inside voice, oh, come on now. Make love to the ground! I know. Surely ti'n mynd i clywed hwnna mewn lle agored fel hyn. Okay. O, na, security camera, tu ôl I ti. Mae'n okay. Rwy fi'n gyflym, nhw ddim yn newis o. Alright. Funny. Disable the metal detectors. O, mae yna un gai... Ti fas o glitches yna. Jesus, roedd hwnna'n Oh. mor agos. Yeah. Ie, dwi literally just wedi Surely bydd e wedi Yma. sylwi bod y drws ar agor, mewn lle dyle'r drws ddim bod ar agor. Oh my god, fi heb roi masg fi ymlaen eto. Na, Paid poeni, mae'n okay. Oh, okay. Oh, fine. Na i'n ffeindio electrical boxes. Alright. Oh. Uh-oh. Oops. Oh, electrical box. No? Oh, security room yn right mae'n- fyna. Oh, mae'n electrical box right fyna. Yeah. Oh shit, mae'n y garden dod. Ble mae fe'n mynd? Okay, mae'n mynd I ffwrdd. Nice. Oh, mae un yn dod, mae un yn dod, mae un yn dod. Gofalus. Oh. Cuddio. Cuddio. Mae'n dod Yeah. lawr y corridor yna. Oh. Mae'n edrych arno ti. Mae'n dod lawr y security camera yna. Right, fyna. That jeez. way. Yeah. Oh, sorry. that's what I'm trying to say. Yeah. Oedd ni'n trio tag o fe, oedd e ddim yn gweithio am rhyw... Okay, rwy'n mynd I mynd mewn i'r security room a lladd yr un sy'n ar y cameras. Okay. So mae electricity box tu ôl ni. Yeah. Come on, lockpick faster. Gyfle yma, please. So nes bod ni'n rhoi masks ymlaen, ni methu neud y dodgy stuff Na, na. Okay. Ond ydyn gwell I fi ni edrych fel civilian, so ni'n gallu just rhoi llygaid I ti. Ie. Ar bad, you know, like, guards. Oh, guards yn dod. Edrych allan am nhw. I just swallowed a bud. Guard yn dod, guard yn dod, guard yn dod. Guard Yeah, yn dod. cyddio. Okay, dwi cael y security cameras, so... Ydy rhywun eisiau mynd ar y security cameras? Right, mae wedi pasio nawr. Ti eisiau mynd ar y security cameras, Morgan? O, neu... Fi'n gallu, ie, Oh, na'i miss. mae'r gai yma'n dod mas o'r balcony. Right. Oh, no. Pa ffordd fyddi am mynd I mynd? Os mae'n dechrau cerdd I ti, rwy'n mynd I cymryd e allan. Okay. Metal detectors need to be shut down. You can do that by disabling the power. Troi rownd. Paid. Right, pwy fi'n edrych I? Just edrych rownd. Cycle trwy cameras a tag o pawb. Os ti gallu. Right. Wyt ti'n gallu tag nhw ar security cameras? Yeah, mae'n highlight nhw. Ni gallu gweld nhw gyd. So, Oh, yeah. So, is it automatic, neu Yeah. os rhaid I fi gwasgu Mae'n bottom specific? automatic Oh, okay. ar y cameras. Oh, that's cool. Mae'n just yn sefyll fyna. Okay, Okay. mae'n mynd. Whew. Finally. So, basically, os fi'n scrollo trwy really gyflym, dylen ni gallu tag o pawb cyn bo hir. Yeah. Yeah. Yeah, nice, okay. Syniad da. Oes angen I fi roi y masg ar nawr, ie. Bydd ti an os ti eisiau gwneud like a metal detector rewire boxes. Right. Rwy'n meddwl bydd ti'n okay ddim rhoi masg arno, just am nawr. Ni angen ffeindio'r electrical box arall. Oh, Jerry ffeindio fe. Mae fan hyn.
O, ble mae e? Just fan hyn. Perffaith. Nawr ni gallu disable metal detectors yn gwneud beth bynnag mae Bain yn dweud wrth ni'n gwneud nesaf. That's the metal detectors dealt with. Nice. Great. Find the gates to Yeah. security gates. I managed to get one of the employees onto our side. They're willing to open the gates leading to the vault. Let me Nice. Oh, it's Can you perfect. hear me? The gates require a key code. Can't use mine or I'm dead, so you need to find a 4-digit code. As the lady said, get searching these Oh, terminals, okay. Mark. Oh, One of them jeez. is bound to have the code we need. Right, on it. Look out, God. Right. Oh, beth os mae'r security guard yn dod mewn i CCTV room then? No, Down the usually them. Alright, okay. My CCTV room usually room staff. Okay. Handy. We need the code, crew. Yeah. Get searching those terminals. Give me a second to check. Oh, lovely. Great. A lot of office gossip, but no codes. Next. Move, come on. Come on, let me see what you got. Come on, unrhyw codes mae'r cyfiadau hyn? CD interest rate. 50%. But no code. Keep looking. Come on, unrhyw codes y cyfiadau hyn? Come on. Hacky. Yaki. Now. Love it. Oh my god, man, god, that. Ooh, 1138. Okay. Okay, now we can meet with the insider. Get to the gates. 1138. Coming from floor 2, heading to the Felly gates. gweld See ti you there? nawr, felly gweld ti. Oh god. God, that. Whoa! Oh, hwnna'n an insider. Perfect. Mae'r insider person yn fan hyn. Oh, okay. Meet our insider at the gates. Right, let's just mynd. Diolch efo ni, Morgan. Oh. Okay. Wel, os ti gallu. Yn cofio fi mewn... Yeah. Yeah. Yeah, mae'n fine, roi mewn mask hefyd. Yeah. You just angen bod yn sneaky. Oh, mae yna menyw fyna. Yeah, hwnna'n yr insider. Oh, Jesus! Fydd hwnna'n agos. Ydw Yeah, i'n but fine oherwydd dwi ddim yn cael y mask. Yeah. I'll be here for a while. Blawn y garden yn dod o, mae'n just like neidio o'r... Just gonna walk around. Okay, just aros fan hyn. Oh, wait! Ydw i'n Dwi'n meddwl, Morgan, mynd symud lan. Get over to the gates. Oh, no. Business is done. Okay, hold on. Oh, shit. I'm at the security check-in by the gates. Come see me. Okay, mae guards wedi symud I gyd. Yeah. I'm Perffaith. fine. Just go like that. The vault is just beyond here. Alright. You got that code? Punch the code. Nice. Okay. Ti'n gwesti'r code? Ydw i'n Yeah. angen cael y mask ar hefyd. Oh, hi'n agre. Yeah, ti gallu bod yn nawr. Yes. But I saw It's like cameras. Now we need to get to the vault door. Keycard terminals need to be activated within a small window. Find 2 keycards. Find 2 key cards. Oh, mae yna guards lawr yn armoured. Ah, lawr fanna hefyd. Oh, mae cameras... Okay, nhw'n ar a separate thing i'r... Blymyn. Oops. Oh, no. Okay, mae yna... Now use the first card on the terminal in the security room, then the second on the vault key panel. You got a brief window, so no lollygagging. Okay, dwi wedi ffeindio un card. Now those 2 keycards. Keep looking. Oh! Mae yna person draw fanna. Yeah, mae yna bloc Oh, bob- shit. Oh, scheisse. Oh, no. We're fine, Control. Just wanted to talk to someone, really. Having some Uh-oh. issues. Oh, no. Run! I thought I'm throwing them in like shit. Yeah. Ble mae'r bloody... Right. Pour thermite to melt the floor. Where's he cael y Ble mae'r thermite? thermite? Uh, Cofio thermite? Right, by fi mynd I nôl thermite, mae'n stashed rhywle.
Mae'r thermite stashed mewn blwmin. There's 2 cans of thermite there. One of you other guys grab it. The copy machine. Pwy sy'n cael efo na? Yeah. Alright, mae yna 2 can, mae rhywun arall angen cael y thermite. Okay. O. Right, mae'n right lan ar diwedd y corridor, mae'n y staff only room. Okay, a fi lan. Oh, okay. Oh shit, mae'r heddlu yma yn barod. Civilians are an asset. Kill them, they're gone. O, mae'r thermite mewn bag, ydy e? We're about to get our hands full. Yeah. Carry in person. This is a hostage, though. Oh. Ti ddim angen hwn. Na, dim o bag glas. Oh, sugar. Oh, God. Sorry. Os ti'n mynd mewn y staff only room, Flashed. Fi'n trio. Ble mae'r staff only room? right ar diwedd y corridor. Alright. Okay. Now just hold the fort until the thermite Clear is the done. corridor. Clear the corridor. Na. Chyfa na. Who has the second thermite can? More thermite means harder burn. Basic chemistry. Flip. Dwi'n mynd y lle cywir. Dim siŵr. Fi lan grisiau. That's not. So, o'r CCTV, ble? O, ti eisiau dangos fi, just dangos fi. Mae'n fine, mae'n mynd fan hyn. Is it? Fanna? Rhaid yeah. Rhaid cael e. Oh, sorry. Mae'n good. No. Oops. Oops a daisy. Oopsies. Alright, matey. It appeared to be in a spot of bother. Bobber. I appear to be on the floor. He's having a laugh. Mae'n anodd I gweld nhw yn y corridor fan hyn. Yeah. Oh, ma' 'na tân. Yeah, hwn yn y thermite. Ni'n melted Okay. trwy'r to. Good. Ydy e... So, ti angen neud the next one, neu ti di neud nhw gyd nawr? Remember ni'n just aros. No. Just angen aros I fe melted trwy'r llawr. Oh, come on. Oh man, rwy'n ni mynd yn dda hefyd. Yeah. Y bloody guard hwnna, rwy'n gweld bai fi rwy'n hwnna. And that, like, tree camera fan hyn as well. Yeah. Y thing yw, wnaeth y camera gweld y dead body. Yeah. Wnaeth y trigger. Ond fi'n credu wnaeth hwnna trigger o fe, achos o'n i'n symud yn yr un lle hefyd. Otherwise, bydd e ddim... As soon as, as soon as Cameron gweld like, person of marw, hwn yn e. Oedden ni'n, like, controller cameras, no? Yeah, ond y rai lawr fan hyn nhw'n ar a separate circuit. I gwneud e'n galetach. Mae'r camera room mewn fan hyn. Okay. Ti eisiau fi wneud hwnna? Dim pwynt. O na, nhw bron di marw nawr, ydy. Ni bron di gorffen. Criw. Oh god. Right. Flank 'em! I love it. Be a little more careful now, I hope. Let's get back up and go to work. Right, be ni'n mynd? Just aros i'r bloody llawr melto. Toddi. Yeah, dwi ddim. Gyflym, ydy e? Like bach amser. Yeah. Oh, sut fi'n cael allan o hyn? I'm a fire starter. Wow. Yn hoffi little shuttle hyn I mynd lawr i'r vault. Yeah? Ah! Ydy hwnna'n
What? Helicopter. Ble wedi hynna? I'm sure. We're just yn y vault nawr. Ooh. Yes, dyma ni. Mae di toddi. Inside. Oh, mae 'na loads of cash mewn fan hyn. Get all that cash. Come on, man. Let's do this. Oh. Okay. Whoa, they're not good. So blame our cash? Mewn i'r stafell. Oh, sorry, yeah. Basically gweld yna. Dwi wedi taflu lan y twll fan hyn. sorry. Mae'r drysau mynd i agor nawr. Oh, right, oops. Wel, dwi'n neud e eto, anyway. Bach o hwyl. I don't know mae'r cops wedi agor y drysau ni. Got it. Well, come on, Oh, it's tricky now. It's dangerous. Ah. Taser. got it. Fi lawr, by the way. Fi lawr. Ooh. Oops. Beth hwnna? We gotta go. Oh. No, just taflu y bags lan. Yeah. Uh-oh. Morgan, ti'n gallu rhoi bags mewn y chute? Yeah. Mae'n dweud carrying money, so it's gyda fi un Yeah. ar Yeah. cefn fi yn barod. Yeah. Okay. So, ble mae'r shoot? Gweld ble mae'r bag, like a briefcase mewn sgwar. Oh, fi gallu gweld e, sorry, yeah. That's two. That's three. Man. It's cool. You're not going to just stroll out the front. Get upstairs. Not escape plan yet. The office next door. Fi'n cael like so many more. Oes da mwy o bags? Yeah, nhw gyd like fan hyn. Okay. Ti cael un, Bonnie cael un ar y cefn hi. Nice. Ydy yna'n pob un nawr. Yeah, rwy'n meddwl. Get through the lobby, right, ni angen mynd. Ooh, taser, but we're like. Oh, fuck all of you. Outside the server room. Oh, pwy sy'n safety fi? Oh, teal. Oh god, dwi'n down. Ooh, not almost. Oh god. Oh, fi lawr. Fi A hefyd. Ciaran lawr hefyd. Oh shit. Oh my god, okay. Oh my god. Come on, Bonnie. Insane. Fi angen help hefyd. Come on, Bonnie. Go on, get him, Bonnie. Come on, Bonnie. Head upstairs to the office corridors. Head upstairs to let's just mynd ffordd hyn. Yeah. Ddim mynd trwy'r blymyn lobby, yes i mo. Never mind. Oh no. Oedd e'n syniad da. Whoa, sniper really, I think. Yeah, dwi wedi cael
Okay, that's red egg. Drop it. Oh. So you guys in Gathy red egg? Yeah, red egg. Here ochr hyn. Oh na, is he lawr y shaft? Oh, fi lawr. Fi lawr, sorry. Ble wyt ti? Fi yn y corridor thing. Oh god. Nôl. Oh na, just lawr y hewl, ti'n gallu gweld fi? Yeah. O ti just... Yeah. Yeah, rwy'n gallu gweld ti. Oh, Mae mae Bonnie yn dod i ti. oh diolch Bonnie. Mae yna sniper yn y fi fyna. Oh, red egg! Lan y grisiau. Reload! Oh shit. Oh my days. O, dwi'n angen health. Beth sy'n cael y doctor bug? Fi fi'n credu. A ble ti eisiau fi roi e? O! Diolch fan hyn. Diolch fan hyn. Hwna'n nghrwys. Ah, Oh na! Mo. Ciaran mewn custody. Oh, sugar. Police assault. Uh-oh. Time to go. Boom. Red egg, red egg, red egg! Ah, fuck you. Now get through there. That's the way out. Hostage rescue team. Let's go. Let's go. Put your fucking hands up right now. Truck is waiting in the garage for the money bags. Get down there. Right, red egg. No. Oh! Fuck you coward shield. Oh my god. Yeah. Mae yna heddlu mewn fan hyn. Mae'n a lot i'r game, i'r map yma. Yeah. Oeddwn i'n meddwl just like get in, get out. Not get in, move to the entire building and then get out. Play dead. Ooh, we're gallu cymryd hostages fan hyn. Yeah, i cael Ciaran nôl wedyn, yeah. Oes 50 yn dweud i ti ydy, dwi'n like Bain is negotiating? Yeah. 50 yr amser? Trade delay 30 seconds. Oh yeah, ni gallu aros. But ni'n cael bonus os ti'n Okay. like Mae dod gen i released in 2 minutes and 20 seconds. Tiolch chi. Mae'n ar pleid net. Oh jeez. Yeah, dwi'n spectator. Oh! Oh no! Oh na! Mae'n fine. Bydd fi'n cael ti gyd dau o ti. Oh my god. Oh, Daro. Oh, Maurice Reddig. Ah. O'n i'n meddwl ni'n ffain fan'na, rhyw reswm. Yeah, Yeah, doedd ddim yn rhoi cyfle i cael ei pigio lan. Na, os ti'n mynd lawr certain amount of times, ti methu... O'r mwyn o weithiau. Yeah, ti'n just instantly mynd lawr. No, dim gwlag fan hyn. Oh, mae bro allan o bloody ammo. O na. Oh Jesus, snipers! Oh! Come on, Bane. Hurry up. Gyflym, Bane. Dwi'n released mewn 1 munud. 2 munud 31. 2 munud 30. Nice. Okay, ready. Piglan, nice bunch of ammo. Oh, mae'n a lot. So, naeth cwmni o Prydain creu y gêm yma? Ah! I'm ddim siŵr. Dash through and get downstairs to the garage. Overkill, rwy'n meddwl. Ydy'n Overkill neu Starbreeze? Starbreeze yw'r publisher. Oh, nhw'n y publisher. Developers Overkill software. Swedish. Swedish. Ah, okay. Dragon. Yeah, I might see Breeze in Swedish. Nice. Great work.
Yay! Do you know? Fifty amser un ti, Morgan? 1 munud, 18 eiliad. Ni gallu hold o allan am hwnna, rwy'n meddwl. Yeah. Throws, man. We're almost done. Get down to the garage. Secure that loot. Yours here. Oh, nice. Oedd hwnna'n funny. Ni yng nghanol cyrff eich gilydd rhywsyd fan'na. Oh, nuts. Wow. Ydy e'n munud nawr, neu? 23 eiliad. Nice. Easy, perfect. Taser! O, dwi'n dod. O, hwnna ti. Nice. Rwy'n fi just gweld rhywun na boes fi, rwy'n fi just dechrau stabio rhywun ti. Can you mynd trwy fan hyn? Yeah, let's just redig. Good. Lawr y grisio pain pipe, newid neidio lawr fanna. Meddwl bydd hwnna'n... Insta death. Yeah. 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 Come on! Carry again, man. Right, dyma'r bags. Ni angen rhoi nhw mewn y dump truck. Bydd fi'n taflu ti cymryd. Okay. Okay. That's one. That's two. That's three. That's four. That's five. That's seven. There's so many bags. We're not loads of them. That's it. Yep, hynna i gyd. Mor cael un olaf. Nice. It's not un lan fan'na, neu ydy hwnna like this body bag? Meddwl hwnna'n body bag. Right. Yeah, hwnna'n body bag. Okay. Woo! Yeah! Come on! I would like to Nice. speak to the manager. Achievement unlocked. Nice. Yeah. Wow. Hey, rwy'n hwnna'n really da. Yeah. Oh. Both downed fi eto. Nice. Wow, Lani... Gosh, beth ti Lani nawr, Ciaran? Ti Lani 36. Adi e? O, un fi dal yn mynd hefyd. O, na i speed up hefyd. Whoa, na i... Dwi'n cael so much XP. Yeah, But just been round a round a round. Yeah. Early games. Nice. Yeah. O, joyous i hwnna. Yeah. Mae'n clas, yn diwy. Fi'n credu mae'r cyffro gyda cerddoriaeth a stuff, a'r countdowns a popeth amdano fe. Rwy'n O'n i'n caru. gobeithio bydde GTA 5 online fwy fel hwn. Yeah. Ond dwi ddim quite yna, ie, i gymharu. I know mae fe'n dda, ond just y ffaff sy'n... A GTA ar-line, mae fe just... Y map mor fawr, mae glitches, mae chwarae gyda ffrindiau ar-line. Mae just yn poen yn y penol, ond mae hwn wedi gweithio'n perffaith. Mae'n hwyl pryd mae'n gweithio. Yeah, true. Lot o hwyl pryd mae'n gweithio. Mae'n just True. pain i set o lan, blymyn heist ar fe. Ydi. Awr hyn, ti just mynd syth mewn. Syth mewn, dim fuss. Rwy'n mynd i'r chwith drwy hyn. Come on, mask. Roedd fi mask, Straight in please. there. Oh, Oh, gun. the professional compensator. Nice. Weapon mod. Okay. Hwna'n neud yn fwy swnllid, ydi e? Rwy'n meddwl.
Mae'n gwneud Ie. rhywbeth. So Ie. Dim syniad. Hey, 38, nice. Yeah. Da ti wedi lefel o lan loads. Loads. I feddwl ti ar 87, a oedd Ciaran literally ar dim, Ie. 0. O, na'n anhygoel. Wel, rwy'n technically ar 187. 187. Pryd wyt ti'n mynd infamy ar Payday 2? Yn gweld Payday Okay. infamy. Pa... Ie. Ydy yn cant. Yeah, infamy. Yeah. It enables players at Reputation 100 to reset their character in order to begin again. Pre-owned gear. Yeah, so pryd ti'n mynd yn infamous, mae'n reset, mae'n dweud, it'll raise your skill progression, resets your repetition level to 0. Oh, nah. And on the first 5 tiers also removes all spending cash and subtracts 200 million offshore money. Pam wneud hwnna te? Yeah. Harf ti cael Beth sy'n rewards o'r fe. Ah, Harf ti gallu, mae'n apparently, according to this, there are Yeah. 500 tiers in total. Whoa. Jesus. So yeah, Jesus Christ, ti gallu mynd I Infamy 500. Like Prestige 500. Yeah. Ti cael like, bydd neb yn Yeah. neud hwnna. oh, mae'n Apollo. Fi rhywun, and I bet. Remember my, like, Josh yn Infamy 4? Nah, cael Remember? Josh ar y stream. None of fi'n angen neud, like, Remember, yeah. gweld Literally, fe ac stuff mae ffrind fe fi gyda. Tom yn just chwarae game hyn non-stop. Rwy'n nhw'n mynd Yeah. ar Infamy. Yeah, remember rwy'n nhw'n Infamy 4 tro diwetha. Rwy'n nhw'n chwarae. Yeah. Yeah. O, mae game yma just... Gallai dychmygu... Fi'n deall nawr pam bydde fe yn neud hwnna ddo. Achos mae game mor dda, yn dyw e? Yeah. Gyda mates ti a just gallu siarad a cadw yn y game a... Yeah. Yeah, really, A mae- really cool. Mae like llawer o levels hefyd. Yeah. Mae'n cannoedd o levels Yeah. ar y game hyn. Nuts. Wel, ie, mae rhaid bod e'n nuts, achos 20 munud I canol nos, a ni just ar fi'n corffen, but Yeah. mae hwnna'n amazing, yn dweud. Stream 3 awr 17 munud o Payday, so rhaid bod hwnna'n un o'r mwyaf ni wedi wneud. Yeah. Spell, anyway, chwarae teg. Definitely. Good though. Really Yeah, enjoy Good, hwnna. great. A fi. Definitely dod nôl I hwn. Dwi wedi edrych ar y achievements, right? Oedden ni'n cael un achievement yn 2017. A dim byd ar ôl hwnna. A wedyn heddiw, ni wedi cael like 20 achievement. Yeah. Nice. Yeah, it's called achievements. God, mae'n 1,302 achievements. Oh, wow. Love it. Yeah, 2014. Modify a weapon for the first time. October 23rd. 2014. Okay. Nice. Cool. Oh yeah. So yeah, diolch am pawb sydd wedi bod yn gwylio te. Yeah. Definitely mynd I chwarae hyn eto ar stream arall. Bendant. Yeah. So yeah, diolch am gwylio pawb ac gweld ti gyd yn y stream nesa. Nos da? Nos da, hwyl fawr. Os da. Hwyl fawr. Hwyl fawr.